Soi fo manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O a ua lo ia Samoa I nei mato ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata o a whaina mai ta avale, whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea awa e tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tatou ofisa nei Prispeni Australia le ofitu, tolu iwa lua wha iwa lima whawha. Oi! Go! Come with me. This is where our adventure begins. Tasi Market, Pacifica, la Samoa, la Samoa, paamua uale atua, oia olo ufaama, ao mai ki pua puanga, faama lo situ maupea, o te alofa ia te oela Samoa, le mafai o na mo. You call it paradise, we call it home. This is Samoa. Afio maya, ilo ainga. Le no fuanga e matua fata waina I so ostangata. Au e fata pena I mono tu wa jato, siaki mo mo pe balanga I le malava le tele. Ona e anga ine ilo tu to ngavandi, o lo o yai le tatou VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loi le security. Ona e ulu whalero lea I se vaingai matua I maa hofa tele lava lona mātua fi. Le whaleolo airport VIP. O lono winga o oe o se tangata matua tahua tele ia te mato. E te se e le malu o te tonu o mātou potu whaatalitali. Ma mai moa I ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porukalame I a mātou wala ata ese. O au mea inu uma matau mawha Samoa ese mo re taimi mua e te tau nuu mai ai e le eisona te tomi a o whaatalitali ai lau whai malanga ese atu. O nei whamarianga uma e te maua I le nao le se lau sa furu lima tala mo tangata mātutua. Ai lua so mara lima tala mo whanau I lalo se furu lima watausanga. E paulawa le mea e te whaia o le totongi online o na whaani leo lau City I le taimi e te taunu ai. E te whaonga ina so o lava se whaenga o le VIP I le pito I lunga po le pito I lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalo longa popua o ta pena I lau whainga amlanga. E sili lava lau ainga mon. Le whaneiolo airport VIP ko. We will not hide. Famalosi keep the flame alive. Samoa strong, we will survive. Yes, it's safe.
Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. Mo le whaongaina o le talo for voucher. Dial www.pacific40.com ilo pinga te whailangi. O le whiriwhiri leo le au nanga i te whia whaongaina e pei o whātaunga, prepaid, bili o le vai, bili o le moli, e mwhaiwhana u tuai le taavale le ngata whailea, tūlanga tau i tau mafa, ia po se keke o le whaipoiponga māso whanau, e mwhaifoi o na okai, tau o le whausiaino whale, mauta malawa i Samoa. A mai ona whiriwhiri le au nanga i te manau ia, ona o omi leo. Ona whiriwhiri leo le whaleoloa ma le nuu o lo iai le nei whaleoloa, mautinoa ua sa o le lei le whaleoloa ma le nuu. Whiriwhiri leo whai o le talo whakauta e te whia whaatawina, mai le tolu se furu fitu se furu se lau tala e o atu lava i le lima se lau lima se furu tala. Ona whiriwhiri leo o le upu check-out e whaamautu wai lau whaatau. Ma le tua, whaatumu o whaamaumaunga e peo lo swafa antoa e meli po se numero le telefoni e maisi o le tuatusi. Molo ainga i Samoa, ma le tua, whaatumu le swafa ma le numero le telefoni. E lua awa le mfona e tutongi nai lau whaatau. O loo avanoa le online banking mo New Zealand, ma le Visa card, ma le debit card mo so o se vaenga o le lalangi. A mai aloa, ona submit leo o lau whaatau. O le teimi la vai mai ai lau whaatau, o le awhiti se wha ai loilo i lo ainga i Samoa, e alai se whi autostusia i le telefoni po o le imeli. E wha mautu wai le whaatau. Manatua, Pacific 40, ma le talo whawauta.
SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded, and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo falava and welcome. O le Os Pacific Funerals na whaawai le tasi le awhi iwa se lau i whae Sydney. Whaamauina o le lua i awa unanga o le whale maliwa Samoa ma le Pasifika o whaawai i Australia. O lea ma mia sa oloto e tama whanau lawa Samoa. Ua silia ma le tolu sultausanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata. Ua tele langa waa i le whaafuaina o le awa unanga, ma ua matua fo i le iloa i le tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu I maota malawa e so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma I ta pena I eil whai ngā malanga, mo le ua wala au I eile atua. E ave se a eile atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hali taimi. E tā ua I mātou o tātou tūmanga no ua malu, ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tau tua I le luas fulwhae tū la I le fitu aso lwa yaso, mātou te ngā lulua e tūsam whina ngalo mana onga o a inga, a e leo so mātou manao. Mo le fia malama atili o na sila mwhai tau malama lea I le mātou tū lau whamtalanga le website www.ospacificfunerals.com.au po le telefongi le totongia, tasi tolu se lau, walu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu wha walu tolu. O le mātou telefoni fia viai, o whaali mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua nei le tautua le Os Pacific Funerals Australia, lo whale maliwe le mo moe, ai tautua ina oe le alofa ma le wha ma avenga.
matalia o le polokalame pei ona masaniai ia faatalofa atu ai tupu ma tamalii o le tatou atunuu ia iso o lava se faatafaitaulaga e mase foʻi o le tulaga o ekalesia e fia ia feoi o le tala lelei ma latou fatu aiga tausi faamālō le ona saʻi mālō foʻi le faatoatoa ia i lenei vaega foʻi o le afiafi i se whaapoponga o le tātou polokalame. Ia, te iloa nei tau te popole umamai i le leo, ia. Se ka kia kwa kako insingia whikaria ia marwhenga o le leo a o le tātou polokalame wa amata tātou. Whatalo whadoi, mofolo whadoi. Ia, ele suafa marumalo Yesu Keriso. Malo le whatoa doa, malo fo, ia, maile ne yaso. Ia, me se fo i wato i tua apolima wa mai a fo i. Ia le weekend sa fia ngai matapua inga ia wa fo ini vaenga le lei ia sa fia ngai male tunu wa fo ini palo sa fia ngai fo i mautou ia wa fa e faiva ia wa mai a fo i le weekend la tou a mai le weekend ma tulaga sa fita i tunga iai ia fa malo atu nga lulu e malo fo i le la pale lo le on sai ia ele faingo fia fo ia sa ilinga ole manuia la tau le nei vai taimi a ele to fai go fiel tau sa ilinga ole manuia ole tu langa le leila vai ia ole e fa mai ale a fu male tu langa fu ile le o tatou ale sisinga le fu ele mo se manguia e oi ia ole tu langa le leila ia malo le ona sai malo le fa totoa ia fatalo fatu pa ia mawalunga ia mai lava yo tatou feo yo le tala lei ia se ia pa ia foi ia se fato a malama ile ni polokalame o le fato a mai mo mai le taimi malo le on sai malo le fato to malo foi le la pale ia a matal tatou polokalame te lona useki ka ko sound ia mo wa foi le to wa vaenga foi le sirsila mai mal fa fo mai ia fa malo atu on sai malo fo ile fa toa nei vaenga fo i vi ia to si sila mai fo ia ona swinga o le fainga o le tatou polokalame ia wa fo ile fa le leina ma fa to ina o le tatou wa tautua ma le onanga ia o le aso ma le feeling o le aso fo i ma le mata inga tila ia o le aso fo i ma le swinga ma me tupu ai ia e fa malo ma fa talo fa to ia te o e mai la weekend sa e mo le fia le weekend ia pa sa e mo le fa no sa tele sa tupe na ngau le weekend ole awai ese umaka ko fa ngoa o fa ngoa ese I fa no ona o mafatia ngai tulanga o le malanga le mari morioti o isi fa ngoa o nga wa le manuia le tulanga na ye au ta alo ma au sa peki ai ai foi la isi fa nga mo kwa ngau fa solo ako re se le ngi lanto ia u tele lo por ala vala me sa fa u nga we lo tupe ia u te lo ta tu fa no nga ese umale na ia o dato wola tulanga fo I o le o lo fa no wa ngau pikinga ia o le ua tūlanga fo ile ua tau to mai ai ia ua manuia si au ma fo ia ua le hurricanes lava io fa marurua tua ia tatou au kilani e tau te nofo ma tatou mawhanawhana le e nofoanga ai a olo ai le taalonga o le supalakapi ia o lota fatua la e tanu I le lo mua io le lo mua Wellington ia ua vai ko inga wharefa alo la ia le ku rai mai ia manu malo ai o le lo apo se me o se la kapi po se kirikiki me nga fai ngir kano o le mela le o te fa mai se tu ai na yo uso ya le au pepe tala I lene o ma naima Rolani ia o le uso ia anae maten anae o te fa mai se atu ya te o te lo bo pe o maliu fa solo ato le mele ia o le mele ta o le faia ina kusa o le ko ila popo me tonu wale ato fi lo le wingo o puro to ila popo
por me ta o fa mo mo ya le na tu la mai ile a le Auckland Blues ile fa un ole vaiaso o le si foi fa mo le nei ole our Crusaders tu ai fa mo ale le matai ya fa malu tu le ngai wai lo fu ile faingo mai ko soro fangua o mai ka mo e soli lu mo makai ya mela le tu tu matai mare to fa mo lo to ya le final le weekend le nei po le fai un orva yaso o le final le la alo je fai un orva yaso o le vale o le sifi male au malosi le Hurricanes ya po sia manto au mai Wellington o le la manto ta alo le manto malai Wellington o na foi la home game le au foi le la toppinga le pulu po le lisi no winga la ya ole matou talia le leitonga si au wale sifi po le au wale matai ya matai fa malulu atu paula utu alalo ya te utou le au wale matai ya yo tou watu e fusi mau tou ie ia fa mau le leo tou pulo walanga ole afale mele la hangi ole afale la hangi ia e lo fatu ele taita ya ele taitai so na mea o to mani fui ele taitai so na mea o to mani fui pe a o nei e nangi le fa o se ata fa te par mele ne tupu Samoa nga oso le fa o fa ma valelia le longa se me au suru ingai makai Samoa e fai o le au suru ka mo e solo a o le fele le solo i era vala e ke le anga i makai nga ko uru la ko i na pa u solo voi le ma fele le solo la to i ya o le o tate musula i to va ile to nga tu langa le na yai o fa ma valelia o le mo le tamo mo e solo nei matai su e me la ko i wa ko nga fa ma fuspa ya ai e fai ali se ku ruma skufa e fai ali ya sa ya ai ta pena mai o to le pulu ya male Crusaders ya e so mai tatu tu ruma tu fa mo le tu sanga ya o le fa malo si au le na mo tatou o le fa ta lofa ya afeane la ia au te afeane se fa fiteia ia tatou feo yo le tala le lei lo le sai malo fa toa ya ele fa ngofie o tou te mo tou faiva telefo ina upuia o tou ona ole mau ya ke riso ele fa ngofie ya ai ole ale a faina lea o tou fo o sawaina ona ole amio tonu ya oli awa o le langi lo tou o le ya no foanga ile o so tatu no moni ya ai tatu tu mau i le fa tua masava vali luma ya e maualo tatou pale fa palina i le ola e fa vau fa talofa mau folo fatu o va vai atu wa vevesi le lalolangi nga ua sau fu fa kulanga Amerika ina inisio e kalesia fa mai le leipoina fa kerisiano ya wa uma tulanga fa pena wala nga vai kunga wa au mai e po Amerika ya nai ya se si o le sui pereske nge e por fa lo kusi o le Secretary of State Leonard sa nuanga nale no va vai tu i fa pe mai le kalesia mamona po le kalesia LDS le povo le se kalesia cristiano pe tu langa nale na mai ia tatou lo foi tatou o le fesili mo ai o le fesili numero tasi e fesili ai po ni cristiano ia tangata e faia na assessment manga survey awa ole mele ku por so vuanga nge ole o mai ole au le loloku e o mai le au le kerisiango survey le au kerisiango e mantuale make sense va doin ole fesiri ngo merkasia e loloku ngi kanga kai fa yangi me ya ole fesiri na te tauna tali fo ile awa e fainga ka kele anga saur kanga ka le loku marka ka nga o porkiki ronga olanga ya ona fai ole savalinga ia fa kerisiano
O le upu whaamalosi wo manatu le nei e fiafi. Maua mai le tusi e Jeremia e lua iwa su tasi. Jeremiah 29 verse 11. Na utu ina tulunga. Mai, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to and not to harm. Ole plans for ilele to give you hope and a better future. Ko lua mea ka ua le ka oko mai le plans le tua mo e malosi e mo kako. To lua mea kukua me momua. Ole plans to prosper. Ole longa lua to give you hope. Ma le longa kolu a better future. Vai. Prosperity manguia. Ole manguia. Manguia ile kingo, manguia ile lai karangoa mai ere kusilia. O fuafuanga ia. Mana tua mai. Ole upu whaamalosi le al perfecto Jeremia. Na avatu le nuo Israelu pole nuo le tua. O Israelu. Ao ye li tawhianga i Papelonia inga ua kau vai ma wha vai inga. Loko ka ngaka Israelu. Ka whianga vo ili Papelonia. Yeah. Wa kau feel discouraged. They went through a lot of trials and tribulations. O le na whaatonua ye le tua le perfecto Jeremia. Ale whaamarosi au lo ngu. Alu lo leo Jeremia ave lo mengi e kolu yai. O le whaamarosi au fone na whaamarosi au mo tatou. For I know the plans. O mea mai e kau ke fuafuanga sila fia ele akua. Tela fo nga le inka ko kapisa ngai mau mea au ka ko yeri sa valinga o porokiki au ka ko yeri sa valinga o sa ilinga o le amitonu au ka ko yeri sa ilinga o manguia au ka ko yai o uma me tatou te faia o leva onga sila fia ele atua. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you. Hope and a better future. Na vai ka ko ia. Longo winga e mawhainga ka ko ui whaafika auti. Ai lengi mea e ham mai ka ko. Ele maa ngai ia. E mawhainga whaakanga e lea tua kau ke sāwa vali i lui kau. Ai leongi mea e kau ke lea ngā whakia makako whioki ai ma e au noa ma se wha moe nga vai. Prosper, hope, and a better future. Ele ai ma se o ka ko ele ngau i wha ngau se rumanga i manguia. O le wha moe nga ele se wha moe i oki. Ele ai fo i ma se wha moe i a whango. O wha moe nga umakau ke wha moe ai. Pe wha loko i whale, pe ongi wha moe nga wha alawa i kele. E tau te wha moe uma ina i a manuia. O winga. Al wha marisi au relenga mo tatou fo. Am tangol neva yaso. Au tatou yai. Ia, sa valinga foi. Ia, mari tatou foi. Tau fitulinga. Ia, i lea la vaapiapi. O lo tatou tau fituli ei le nei taimi. Ia, o le wha malo sila fia lea tua. Plans. Whamai. For I know the plans I have for you. O le mea mali e. Wha umakua i kako faʻasoa wha malo si au. E maafuanga le kaungu mea ngai ke whaia. Le anga ua e le whaia le plan a le atua. Awa e ngofo whai lau plan. Ai whalai oe. Ai koe sila ngai le mau whamai. For I know the plans I have for you. Longo winga ku ula au plans. Le anga e ke oki ai mo woki ai. Ke whango ai. Ai ka ko wo e whai plans ia le a mai e le atua whamai. For I know the plans I have for you. Elefa mai. For I know your plans you have for you. Vai. Lono winga a whai ke whiu e kau pingi aku le mea, kau kai aku, kau sosofa aku, ele aia. O le mafuanga. Wa ku plans langa whaku langa ele akua moro so i fua moro uola vai vai. Awa e manga o a oe e whai le mea ngai ke roko iai. E ke whiu e whai. O ke whiu fo i e whai.
nga olo nga ngase yo nga olo pa e nga ngase pa ka ilo le vai ar ka ka ai mai aso e fape ku kusa ai sea le anga ua fa ka akia plans ale tua mo o ma awa manga o e fai au plans sometimes so plans ale tua va ku ya o le wila vi vai sa ai se fa fe nga sometimes o plans ale tua maka mai le wila vi vai o plans wa manga o ke fo wili ya kusa o plans ia lo manga onga lai Ford Ranger lo we Raptor 4 kamale le 2027 vai le 2027 o plans nga lo fia ki kamanga ai fa mai plans ale tua le ai le ai atali a fine maka mai o le scooter I have the scooter for you ai sea la ngai le mafainga control lo wala mimika ele mafainga control lo wala fa alia vale o nga ai fa wo o e mal wala ka fa valea a wai la ku e mal ka vale le ileva ai borrow aru le malo vale nga aru la vea vai ore ke le yo mafua anga ya lenga fa mai le tu ia Jeremia for I know the plans I have for you oi ore e sira fia ele tuanga plans mo oi a fai foi lar kai mire ngai le ka mo fai ko me ngai ka mo fai la ko kai ma ko ngai ka le ma ka ngo complaints ile tu oi kai me ki fa pe ile ko ai se ko ka fiu foi ka kalo anga pongi ka kiau plans ai fa mo wala lo ile ko ma fai au mai ia le plan you have for me oi before ka ko fang hau ia onga a fa yo ngai ro ma fo ke fiaru ko risi ke fiaru ro wa ma fo ma plans ai asa wale unga o lau ko mo fai ngai ke o soi faleaka e ke aru le ile ko risi ngai au ka fa or ko ngu au e ke popoli alu wa inga le nga maybe ele o le mai o lau pengi fo fuanga le tua mo ai alu inga ile alu ngai li kuokangi le lope piki mai ai oi nga piki mai a oi aru e superstar mai la kapi e piki mai oi ngai li kuokangi e aru e la kapi mai Amerika va koi fu ala ke kau eli kau kuri mai so sao ia onga ia pia ese uma ai on fa manatu man fa mafa ka kia plans ka kia ai fai le plans nga wa mai ele tua mo oi le ki kango fa ka wa ole si foi kai mi o isi tanga tele te mi nei wa tato fai me ona wa tato va ai ka ko wo ka ko va ai ka ka le kale si fa ko mai kala le o ko kongo mai foi o e kale si e ku foi le mele o le spirit of competition tato wi fa folo ku fa ko o sa mo la nga engu ia fio anga manu e fai foi la competition sa Samoa e fai foi competition sa la fai pisingisi e oi ava ia kule fale o lo le ainga le fale la ku fale o lo nga al fio ai la ka vale mo la lo e ku nga e fo fale o lo le ainga le ala o ru piki apu nga vai le ka uma fai a foi la ko ia mo fo se piki apu fa pe nga foi la ia ko kongo e kalesia ma so se mafukanga le ala nga le nga u fai aku e ala ingo ule agree ha ui analysis mi a mai ele au kulo wa ya ku ui ma government ele ke mai va mai wore ke si ango pai mala fai ke lo ele o sa idi mai ngi fai nga ro ku ru mo le tu ele o ko fa ku sa ele ma fai ele ngo lo e ka le si nga e sa o se o la fa va ele ai lava ma se mau ke mau ku spa ia po anga o onga o ko o inga mangi kusi o ko o inga ingisi o kalesia e ke fiu e su ele se mau fa be mai e pule o i lau fa pa para lapa ai la kwa ka ule ngolo e kalesia nga sa le ho la fa va ai ma se me fa be nga ai a fai fo ise e kalesia ke ro e ma wese me fa be nga fa mo le faʻasoa mai mo ke fielo loku ko inga loku nga e pule ha o ia wa mionga e ke fa pa para lapa sol malau wasa solo ai nga olo nga le o kai mor fam singo nga e ku kwa pe mai o nga o ke loku ya o ke loku le loku le
Wa usao fo ila leola nei se mea fapenga. Po o a lava e ka lesia lea kau ke kinga inga kau ke kau kua inga. Ua mangingo hafio ngā lea tua. O na o lea i le aso le nā o le aso muli muli ua tatala le isi tusi. Ua tatala fo i ma le isi tusi. O a ngā maukusi. Pa ua ngā o mea e whamasi ngoi oe pe maualo ngor kusi o le ola. Pa ua ngā. Ia, ngā pa ua ngā o le me whai. Ai la kako I kako ke kele le fia mapo loku ngai kaimi. Ai umaenga. Ia. Pai vai le kala anga o ka maiki anga o whangar ka mare I Vietnam. Maka ukiar kala anga o ka maiki. Sa o ngai lea o ngale loku. Fofoa e limor ka ngaka o lea tua. Pengi a ngeru. Ai wa makua ofo ma ke I le lalo langi le me ua ofai. Ia le na. Ai la kako I ke ua umaenga. Kako vevesi maka kofia mapoloku mangei mea. Ai umaenga e sauru whamasingonga. Ai kumu le mau homeless leo lai whava. Vai ia sia kako amio e umaenga. E kumu ku se kau ke aku ka kongi au fai fusiwa ma kau fia karkala loku ye. Ai aku kumu kau fao ai le singo foanga. Ai vai aku nga o kamai esi kupe soro mai shopping center o kamai la kumu mai. Tatou o mai tau tele yo malolonga. Na no to fia fa mafai tu lava ia nai tatou vaenga ia tau o fai ungore nei vai aso fa mole lava. O tatou whaalinga ia, se tu ai runga whamone mole. Na to fa manatu tatou lo malolonga. O le fai ungor vai aso nei aso lua se fulu le stona ilea. Mua la vai le fiafi. O le feilo inga lea ma le fionga ia va vasa manaia Winston Peters. O ia o le sui pale mia o lo iai le tatou malo ni usila nei. Ia a o ia fo i o le taitai o le vanga whaupawhai le New Zealand First. Ma le tua mai fo. O lea sa tatou wau ngani ia Winston Peters po le fionga ia vau vasa mana ia. Ina ia fio mai le taimine tatou mo o mia ilana la lango le sitiseni. E le ia fio mai ngā o vau vasa manga ia ngā fio a koa mai malonga au waa malanga ka penge ka uma malanga hawhai ngā pāki. Le sa tatou wheloa ia le moto Samoa il tausanga na te nei. A o le taimila le nei. O le ua whaatala ula mai la fionga ia vau vasa mana ia Winston Peters. Ile mamalu umo Samoa. Ia, peka kou ke national, peka kou ke leipa, peka kou ke ase, ele it doesn't matter. O lau a pālota, o lau le nā whaitalia ma lau whaalilo. A o le amana ia, o le amanga ia o sia kou tama, po sia teitai, o le mea sili lea ma tāua. Ia, a fio atu ma tala au atu lea so to na i lea la asau nei, tā o le tasi le au auli e ke le usur kai au, aru mo mwe whai au whe au masani ma tūlanga au whaataunga. Tā le tasi, tātou wheilo i uma le moto Samoa. E mangele, tasi a ngā i le tolu, le wheilo inga ma le fionga ia vau vasa manaya. E le aia se me kia ruaku moe, pau se me te alatu mo o i le aso, ongi au fesili e ke fia fesili ai. O a uma ni vaenga te fia fesili ngia, susuatu ma talatu au. E lea so le fale Samoa e wheilo ai. Ma e a leo le wha moe lea. A e so o ai le pō. I a le wha moe o le fionga ia tai o li seu. Mana tua mai foi. Le wha moe i a o le sa iringa se leni e le toe nama le laina. Tālo sanga lea ta mali i a o le fionga foi le sui mamalu. Le ua kou silasilaku. E worth la le sa iringa se lengi lea. Ngo le tau te sila tu matua te le ila tau o le FP atangia mai. E whae ono wha maunia la lantou mori mau i whainga wha ato sina. Ia a le whaipule o lo tu la i le taimire nei. Ia na utau silatu. Ia a iaini o tau alofa. So o sesia e le tau e le whapea fwoi na o ainga o le fast pa tātou e langolanga o le fast. Tātou uma lava e whaafonga le neipuru kalame ai e te nau le sailinga o le ame o tonu. Ia, o le wha moe whaia le Club Royals i nai manukau. Wha malulu le toa tele o niso i la tau o na wale ai ma se hall. Honestly, wa uma matou sailinga.
ia e o ai ko inga hol fo i ele se asa fe ia sa ili ia moni fa mo fa bene wale ai ma se tatou fale fo ile tele o ava noa ona o le taimi o mata pupu paula leo nai no foanga o lo maua mai ma fa vanga mai ia leo le afa tau no ina ile afia fila vale ia o le tala fia e foringa mai e maua le ava noa le fionga ia tai o li seu e afia mai ile fa mo ma toi malanga atu ai i Samoa me la lea ia pa ia o lo tatou watuno o le ngata o vai monga tolu ia o tatou malava e fia tatou lango ave ese ia ngio ka ku fe ese inga ave ese ia wa tuana ia tule na tuava mala tu vas ia o ia ni fa to ia muri leola ia anga le leile fa moe o le fionga ia tai o li seu a wa a manuia ia e to e fo i lava i le palota ia e le tau fisiringia o le sui lava lea o le tatou vanga fa fai o le fa tu ile tu sa mo tasi ia e to e fo i tapenanga pe a mai a sei unga ta oto ai ta urumanga o le fa masinonga ia aso luas fulu lono wingo le aso to nei fa maua i lau kalena e umana e alui o le moto sa mo le tasi le auli feilo ai mo Winston Peters ma le New Zealand First ia ona e to yarule i le fale seki ia ona ta lola ia leo le iva i le afiafi ai va ai le uunga le lima o lau masiofo ma lua toe savali vali pei o lua fato a feilo ai le loa ua ova ma le ta i valu sifulu lua teusa MC whaapitoa o lea viafi sunga le lea taua Savea L. Harrington Lavea taute iei uma whaafisau tai fo i mua whanua tupai ia ma le toa tele o tatou o longolango ia mai se fo o le MC o le ataua ma le ataua Savea and le ataua Godfather o tatou MC na o le wha moe ia i lea fiafi o au te nofo le api tatou whelo ia i le Club Royal tatou malonga a foi mai whaafelo i le ataua dungon pokla mene vanga le fiafi So fo manuia malangi ma o lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao o ua lo ia Samoa i nei mato ofisa o le WT Compensation Lawyers mātou te fisosoani tangata o awhaina mai ta avale whale whenga luenga ma superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani i tangata uma o le Pasifika. Ai sea awa e tā ua e le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mia se fisosoani wala au mai tatou ofisa nei Prispeni Australia el o fitu tolu iwa lua wha iwa lima whawha. Oi, go! Come with me. This is where our adventure begins.
we call it home. This is Samoa. A fio mai a, I lau ainga. Le no whanga e matua whaata uaina i so o stangata. A oe whaata pena I mono tu wa e seato, si aki mua mua o pepa balanga I da malaiwa le tele. O na e anga ine I lau tūtou wavandi, o lo o iai le tatou VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loa I le security. O na e ulo whalero lea I se wa inga e matua I maa hofa tele lava no na mātou o fi. Le whale olo airport VIP. O lono winga, o oe o se tangata matua tahua tele ia te matou. E te se e le malu o te tonu o mātou potu whaatalitali, ma mai moa I ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porukalame I a mātou wala ata ese ese. O au mea inu uma matau mawhasa moa ese ese mo re taimi mua mua, e te tau nuu mai ai, e le eiso na te tomi a o whaatalitali ai lau whai malanga ese atu. O nei whamarianga uma, e te maua I le na o le se lau sa furu lima tala mo tangata mātutua, a e lua so mara lima tala, mo whanau I lalo sa furu lima tausanga. E paulawa le mea te whaia o le tutongi online, o na whaali leo lauri City I le taimi e te taunu ai. E te whaonga ina so o lana se vahenga o le VIP I le pito I lunga po le pito I lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalo longa popua o ta pena I lau whai ngamlanga. E sili lava lau ainga monu. Le whane holo airport VIP ko. We will not hide. Famalosi keep the flame alive. Some more strong we will survive. Yes, 6 Ia, jaimu ole wati lea ua joe se furu ma le fitu minuti o le dale o le itula e lima I le tautua whaawod Blue Wave TV. Fifie whailo a jo le ua to ai tau nuu le safo lau. Suga le a jaua telefoni rave nuu Godfather. Ile nei vanga le fiafi. Kia ora. Malo se furu ia. Malo se fua siaka I pa pefoe maru kako ofisa ngei. Ia, sila Samoa. Ia, talo falava. Ia, e a mai le nei aso wai atua e sau fia. Wa ngalo mame ke ngo wo mai kongor kako ofisa so. Kira kuri kule so le pe wa karu no se monga o le o nenga abe ia. Olive. E renga mai mo papa nga singai. Wa pe o mongo singai. Kilo mai lalo fe lafi mai kule. Ia. Mana ia foi nei swinga fo kako. But tu foi tai pe ia tala tu spa ia o le tu me fo. E me fainga me fo e va ia mua ma. A o lona le o le au le o ka la sa fai mai fo. Wa ti ia nga ka ngol le a. E maro ki kule mau a ko shopping center. Mau a ko. E oi. Tu solo bota fai por cara me ma kilo ma ka fai cara ku fo me ka. Ka lo ma ka kai fo ai ma. Ia. Io. Ja, malo fa kai la fo. Ia ko vai ko pe ia o to vaenga ro ko o muoro ko ro ko piko le lo mo ko ka kai ia. E lo ma ko ka kai. Ia fa malo le. Te wa tai fa tai fo yo le wo to ai tau no mai. Ole ama o sa o loi tonu ia tato issues on le tele on le songa fu le nei ama tele yo fi mo le tu fa mo nga le so ko vai ku le fa na nei o le tasi fo o wo mai fo I tato por kalame ia o le pule o le sanita ia le fionga le pepe taito le fo Marolo. Ono na se soi fu le nei a toanga o no ono se fu lo ko va ko se fu le kai si kai ia mo le tele li lo was soi fu te le so Ole a se io tau sa o loa ia tātou mata upu. Tele le tātou lisi o mata upu e tau na whamanino. Ole vaenga mua la tātou. E iai le tala noanga. Po le audio. Lea ua share solo mai e le toa tele o na pe atangia na mai lunga ni fake pages. Ia se so o mai lola ia lea matala noanga ale au ale au fa ale mau kongu ia po le kongu le me ui fai. Alela ua apoia mai enisi o le autusitala Samoa. Pe ia o le sunga ya tosi tupua. Le si fai news le ua na mai lunga ilana itulau. Ia maleano no ila vonisio ila doma husia solo lunga le social media. E atangia mai e pei o lo ia se tala noanga. Na pueina. Ia o se fa moenga ia o me fa beneia la ia fa moenga itu atu na fuaiona ia ai ona o le soifuanga o tato iai o feola fa tasi o le titania mo le saito ai o le faina lea paulo vaenga le ia taua
tao le audio lo te tau mawhai vali atu mo nei tamama tina matutua le lunga le social media fo le Facebook ai ole a la to fa fonga mo le uru i taimi o se talanoanga ile va o le sunga ya Samuelu le au piki po Sam fo ile na le mori mau o le hit and run ia ma le sunga tama ita iloia ai le avea ma attorney general ele avea ma loia sili o ia o le precious ya maunga precious jang o ia fo i o le loia a le sunga lau le male tole fiona palmia ia o lo ia ma le leo o le fallinga ma le sunga ya mau i te tonu o le audio lea ai usi mai lau whaafonga o le ama vatua o ne tatu faʻasoa la ia po le ase vaenga peleanga pe sori kula fongo pe le lei ia ai pe ua mai mau fo i marekai mi o kanga kai e ka ngo fika share solo lunga le nei audio ia ai usi mai lau whaafonga Samoa le la atom fai e play atu usi le lei lau whaafonga ia i leo matatala noanga i la tauia i te tono le audio le o ne tatu tu faʻasoa ile It's our beginning. It was in around that January, young Wari Kausanga, it's our way, I next how now, Okay. Not for seeing here, boy, money is our I come out with my so la uli le nga mai o do le kanila na le from kalana kuskus so le na fai ka we no ye lo from kalana kuskus so o lo from kalana kuskusila o le mai lunga le maka le mako fai la nga kwa fai ka sanga ne no from kalana kuskus ya kwa fai yang wai ka sanga ne sa ale mai ni Pasal ini mengisi dulu, awal dia mana koi ini dia dulu Okay. So, olo from Kalanga nga kwa fight daw sa mani na ka ua o mako o ele nga isaw ile fight uli o ele nga ile ile nga ituko na kamali ko ki fight uli o ele nga isaw ale ni mata uko i fight uli so I saw o le kausanga ngenga kwa e tango fatuli o le mafo anga na kuwai na na ipukia na maka upu ilo fangkalang kuskusia o awa o lenga o iknya nusu ngoa loko o lua mai failo afia mana nisa loko o lua esa ole okay. So makuwai na lipok makao lala le umi na kuwai na lipok makao so kalau ke phone apa je le ai o lo fangkalang kuskusia le como makofai la o le na e faia o ya na le loa le ke fongi na le loa o lo ke fongi o lo fangkalang kuskusia na le na au mai le kanile na au mai loia Okay. In any event, i kako kalawanga yan, ko isi alo fong kalanga lang ay fanay, malong fong kuskusiri na au may loya ni yang wari, Yeah, and also, because o mako ya, mako o loya laud, so, okay, live here, afia ila au, makao pula niya, Okay, so, lo pagkuwanga kaya, kasanga ano ka semua laud, because if mafai na mafai is makao to kasanga ya, well, okay, is it makamoya na audi, na umaya na umaya o yang mari iman ko ofisa. But when coming in them mafaya mako nga loya mo o awa esilo pang talanga na umaya mako ya mari ano what's up o esilo pang talanga afaya ni kalikomo ya mako ya o ile mafaya mako nga represents what was it
And look for guanga for just back off a little so you hide in there because if you have for a fearful just back off a little this is it's not something in mafai it's something it's for you guys not to be involved in this okay all right okay that's the thing Kalau mau sesuai ini, kalau saya punya dah kuda, oleh family masuk aset, ya, fakai kiri family nama, oleh saya mau firma, mula mau kuda mau melusuk meluya, ini mafua, oleh saya koma, handphone media, oleh saya koki sekali nak dia lauli, sesi mau jadi, ya, aku malah email apa pe sini aku ya, saya email aku, saya lock setan, ya, kene ya, mahu. Ai me lo sugo mai roia mo le fauquanga mo le fauquanga mo le lei e nga kaya mako la mo ko me sa por si so ngi ya ai mo la ngai fo i mo le o le ngai ia o le na ua avatu le leilo tou faafofoga le leʻi ai ia ina neʻi mea ne ua faapea mai i latou ia ua mai au mai luga le mea lea ai o loi madaupu faapene alo le tatou porokalami o le Tautai A'e e le mafaina tatou ua afe seʻi faamanino ma faamalamala ai o le audio lea le ataua o le audio lea now iai vaega tāua ina ia faamanino o le mea muamua mo le faafofoga maua le atunu ua maeʻa ona ou saʻiliʻili ana lela ma o sa ili atu fo ia ila tou o le ia yo la tou si ufonga tu o le audio le o mon of so ta ia tu sunga ya mau o mo fo ina of so ta ia tu ia Samuelu ia na Paul tanga taile Moses so ta inga ia yo le sunga ta mai ta iloia ia up te lo fo se taimi ona ona to fa fo i mai la ia le o la o message la na avianga ia e winga lava but I think wa umana maua le ataua le informations ma le background informations e whamanino ile matau pulea. O le me mua ina ia si la fia e le atunu. Na tupu le audio lea. E sa o le audio. Ai na tupu. E le itaitai o se taimi e sa ili e masu e ai sa me leo leo. Tusa o le taimi lea. A wha atou whaafonga le lei a li ataua ma le whaafonga maua le atunu. Ile fesili a maunga Precious Jang ia Samuelu. E atangia mai. O le whailoa inga le whailoa ia Samuelu ma maunga, ma Precious Jang. O le lona tolu wai lea. O le tolu wai lea o whailoa inga Samuelu. Ma tangata ia e tusa ai o lana mori mau. A o tau whaafonga le lei, o le mua le whapea mai Samuelu. O leo leo. Which is o le mau lava le nā lea sa a mai lunga. I le tātou porokalame. Na mua alu i leo leo. Lona lua loa. Lea tā ua i le whaipule lona winga e tangia mai o le whaipule. Ia langa o le teimi nai le i pāle mia sunga lau le mali toa. O inga o le teimi lona lua le nā. E atangia mai la o le lona toru. Lea ua whailoa ia iloa ma le sunga le tamaita iloia. Now, o le vaenga ina ia manino ma malama. Tātou wo e au tala le vaenga lea. Leanga o lela a mai le au loto vale ma le au loto leanga ia le a mai ngor fa metalanga le fionga te mai ta ilo ia le fa pe mai po o la auli na o mai o i la na tari sa o Samuelu i oi now e le se fa lilo le me lea o to mana tua mai Samoa na manino lava le forasanga la auli le mali toa nga saure kama le ya kia fa makala o le sau so or kama le ya kia ngo mangaku ai loa ole a ave refer i lau loia e oe mana tua ole alu so ole tamale ya la auli e alu e tau i ai le assassinations
E mo o mia le whaamangingo le leo le melea, le anga o le ala o mai le au loko vale ma le au kau wha le anga. E toi taulalanga mai le maliu ua levana, waliu ele ele. Nga mangingo ha forasanga sunga la au le male to o le alwa ku soor kama le ya ke ia, ma wha makalakala aku mea ia. Ngonga mga kuailoa, o le a refer ilanga legal team. So o le ala sao, o le ala le leanga or kala a precious life faile i ataua. La sao le lei. So o la auli na referinga menga oi i. Yes, the answer is yes. La sao. Leanga ele faia la auli se unga o le mea lea. Tu lou le sunga la auli le mankua fatati ese le tu lou le tatu le sila il sofi palmia. But tofi palmia ka karangoa mai ka ko e fo ia ikua ile maka upuna. So o le ala e mangingo ale fesilia le loia po inga referring a menga o i lela i tari sao Samuel o le o refer mai ya langa foi ele faia ele fa por kikia la audi fa ngon maka upulea awa anga fa por kiki ma faingi awara parpala le ya tawa ele referring a la audi ya precious e refer sao a la audi ya ele mingiska o leo minister to minister o nga sa oile o ngio ko mafofo nga ia kau fa corrupted fa ngor mea a o le process sa o ia refer ile legal team po le ase advice a process so mangingo la le mata upulea ele ai se mea la ala ifua la sao ai ele ifa apea fo inga alo fia ele la aule le mali to le vaenga ko ikiki so ale pule uma ma fa kalangoanga uma yo o ngor kauka ia a ko su e uma mai fa kalangoanga ma ka upule o se kai karinga fo i sangoanga sunga la aule le mali to o le mafua anga nga ka ngoiloa ma refer o le legal team le la ka o ko ai le nga vaenga okay wa ka kaulanga kali o ko mafufau o to langa uma fa sanga ku ia o lea o loanga ngari ki ai kua mea. O leisi vaenga, ile wha amani noina. Kako wo mai ke le fongi. Ea no fetu. Se amangingo ase mea ma wha amala malama ile wha amanga le lei. E mala malama ka kia le au loko vale wa e fiwa wha amama mako. Pepea ele ai peo la tau loto. O le tūlanga lea ile mori maule whaia tuai precious. I lau mori mau mua a fai refer le mori mau mua kuskusia o leo ngai faia lono winga le a taua o le urua i failo inga le nga kusi ar kanga kale o rungia sua e po ia leo Yeremia sua o a mana tua mai ele ai ma se pepelo Samuelu i le melea Paul mele fa mangaku e precious ya Samuelu o lau moli maule wa e sau fai mai ngei nga ave leo lau telefoni ae leo se mea le nga i lau moli mau kuskusia o ai nga kuskusia e le kusia e Samuelu sanga moli mau Samoa mar whaafonga mai e le kusia e le e kele ala koe whaisau moli mau i leo nga e kangorea koe kusi lau moli mau sa o le iloa lau telefoni lau moli mau le e whapengan whaingore mea le ai e ke aruaku e ngofo ilalo fa makala mafai au kala ai kusi ilalo ele leo o tou mana tua mai la o le hanga o le kaimi o kola ulonga nga pepelo ale leo Yeremia sua ele ia vakua se telefongi e Samuel o mo mai ai sau sai pangi sorry o ka wale ngosi o so ya sai pangi o sai pangi ya ko pa sai sapangi ai sau tu pa isapani e singi aku ku pa isapangi ora kai ngai lo Yeremia sua ai sau ioe ku pa isapangi fai mai e sau nga avaku le telefongi a Samuelu ora fesili la o ai la le pepelo i len kusia le nga kongu la vale ya taua le kusinga le leo nga ngofo kusi le ulua i mori mau a Samuelu o le pepelo nga e le o pepelo la pa wale mele ka mo failanga o le fesilia le loia la clarify le loia ia accordingly ia o nga kasi meye ka ukala mai Samuelu ma mea ia va ia kuai le loia i pepa so o le mela le au mai le pepa le anga o le pepa le au mai o le pepa nga mai leo
O le ua refer mai ai le faila le alanga o le ua apa, le ua request. O le ua ngofo le lo ia ma request, a mai le faila le rakama lea. Please au mai se yo kilo. E kilo aku la ia precious. O le sau le statement o le kuskusinga o le mori maua Samuelu. Nga lost le telefongi instead o le ave leo. O le fesiri la. O ai la lea e palafui. Kakare kusinga le mori maua. Le anga o lea tio from then till now. E ku mau ai le isuia. Mangkua le ko ke whaalongo le audio. E le o le pepelo Samuelu. O lai kau strako Samuelu. Le anga o langa kalanga fai leo. O le telefongi le o ko avea. A o le kusi mai ele li ile nga faia le urua I mori mau ma kuskusia mori mau Samuelu. Ngofo le ku ia ile ave ua matou avea nei le telefoni. Ai ngofo ku ai ua lost le telefongi. Ale o mai le asore nga ko laua. E se ale mori mau nga kusi nga Samuelu. E se le meo le mori mau le o ka ukingo mai le loko. Ai ia ila ka nga kai singi aku ia Samuel ia Yeremia sua. Ku sa ole pos le nga Yeremia sua. Okupai sapangi. Le io e kupai sapangi sa avaku le telefongi. Ya. I kongo fal fam singo. Le na. Ole me sa onga. Ole me sa onga. Ole ala le mele ko ke pisai foi le audio. Ole ale mele ke kau mafai ankelu mo wate tau mai I. E ke fiu e ke kau eli ko ke fiu e eli di melea. E ke rola ukala ya o ko ke pa ua le luar nga. Ko ke pa ua le luar nga. Le u faku. E ko ke fiu e fai. Ko ke koe ko kofu umai kuo le luar nga. Ua umanga sa mala le fa masing. E le ai sa moa foi ma le fa fonga mai. O le fa manino nga le lei ma le fa manino nga sa o ale na. Ole mata upulea. Ele popole iai se precious le melea. Ne ai. Ola sa o mamela fe precious. Era se oi. Ole kiu ke foi ko o mai le lenga ngale ma le fasivae ngole audio ngai fa pe mai ia precious. Ia ile ka ua fuele e Samuel le ngola auri mana tua mai. Ola act precious ilanga client. Mo laudi. Soli. So se lo ia. E ngake protecting le image o langa client. O lea laku Samuelu. He's a random person. E le masangi ai. Yes, he's a nobody. It can be somebody nga whakaukaro le makeki. It can be somebody e whaingaruenga le lei. It can be somebody whakoa langa whaanga whakoa avaku vai. Ole interest o la uirea la koi precious. Ele iai fo se lo ia Sam kaimire. Laga, ele se loia. Mana tua mai le taimi le la. O le avakunga lea. O lea lai sa ungoa mangingo ha precious ia Samuel. A fai o lenga mai oe e la auri. O le referral. E a mai e siaki a. E vet uma oe ma siaki uma mea uma ia iau mori mau makuranga whapenga. O le mea a o le number one priority a precious. O le puinga lea o langa ia client. O ai langa client. O la aure le mali toa. Langa foi e pui le lo ia ruakur kama lea le ngā kaimi. O lo ke kalango ako ngā kaimi le o maukongo le o buildinga se trust ma se me fapenga. E le so nga manga o la precious. E a leo se ka ngā kaela kui o so nga mention na kule ngō langa client. Lala wa ave no le warning. Lai ave le warning. Ke lo le upor kuspa ia wo mangkuar kaimi ngai le ataua. Ke longa ole manatu na o le mafau o ka mai ka iloia ka milia a wo mangko e ka milinge ole mau foi lele a wangi e vele sa o konga ma mai le ele fili e kere ele mafai foi nga songa sau ka o mai le ngola audi e o komeki ko iso fa ko ingo oi e mo mai ke loanga at the back ole mafau ko nguanga nga ye ka mai ka iloia yes ko sa penga kuri mai o la audi e ke sauso kango siaki ma assess uma me uma o la mori mau ai a wainga e ma fo o wangi fa pe nga kuri mai o la client nga o ko meki ai la i o trusting o me uma ya la e fai mai so o le pre warn le me nga ave le makanga
Kau le ya. Fa mangi ngonga ngali atu. La fengsa ngo la va precious for le e fai ke ngo bo lua me wo face se e ka le mena kuskusia. Le la len ka fai ke ya precious la ko. O ngo le o wei me lo ki roku. Fa mai ya sa nga ave le lang ke fong. A fa mer ka kusia. Le la ka masar mi pero sa mi pico le vale. And that is why Maunga Precious is the best lawyer. Defense lawyer ever. O ia justify ai. Kulo kire, you know. O ia langa ngakele foi au kala isi kai mi proklame mo. E kele ai ku ia ku ai nga ruenga le fionga ka mai kai lawyer le. Isa ilinga mai ngole. O le hami o kongu nga kai mi. Ai ko ke sile fia. O i nga ilua ngofie ai. O le best defense lawyer ke ngela. Ai sea. Ele I vave ale winga lava e precious. So na vave kari kong winga o Samuel ilanga mori mau ile na taimi. Ai sa ia fo ile le won malapa kai. Ia e fa ai keke e kusa penga le o kango ko rephrase aku. A tau fa fonga fo ile ata wa fa fe kai ko lo puro nga ka mafai asi kenge fa Samoa. Awa anga ngangu precious. Ele ai la se me o se o mai o le au fia roko le anga ye mare au la lafi. O e mo mai. Ele ma bro mai. Ai langa o la e kau mafai asi kenge fa Samoa. So o le very basic and simple fa Samoa langa ngofo kau ave ia Samuel. Inga ia mala malama Samuel. Yeah. Mai. Se ele ai ya se me ai lenga ka ko wa. Ma mai la I o fe. Ai e ye lo kari kongunga. Ia oe lea le si aula lea wariki ai kua le mea lea. Ka lo fai. Ka lo fai iai. Fa fenga liki me. Awa fo ilanga lea sa le lei. I le kaimi lea. Kaimi la le lei. Le kaimi lea o ia le si. O ia le si fo ile le fa kua kua inga. Friends of the court. Oe mo mai. O le kaimi le na. Lai eli au no ko kongu maso su e mea kongu I. O tato vai leanga e peino fa yatu. Nga masae loa le lau fa ia fia me mala auli ku lo le fa nga ino suafa. Po la fionga le sa fa pito mar sunga la auli le malito. Yeah. O inga loa nga ka ko iloa so mongi. O inga nga ka ko iloa o ila le langa le tate vai tua ile nga diki ai loi kua le. Le nga diki ai. E aka ngia mai. La fa yaku la ukala lea. And this is my theory. Le adawa. La fa fonga mai ila tau ia. Le ai mala malama le audio lea. Yeah. E aka ngia mai. Nga faya le audio lea. As a security. Mo Sam. Inga nge walu. Koe sui. Ma koe kongi kupe. Kulo wale fa fonga mai ala finge ala kari ia Samuel. Ole mele le ua matua kusa ua makua mahalosi ai lo mafaufau. Ole mafua anga nga fai ile recording lea. Sa faya mose mafua anga kakau. Inga nge walu sua kangor va akeli. Ai koe fa sanga Samuelu onga ua ka me milo yai ngi fai nga kupe kekeli. Mafisuia ia ilonga mafaufau. A ola ua fa mausali I the recording there. Peitai. E yai le kangaka le uke fai akuai. Sai ko kongu o le li o lea. Ngaia o ia fo ile si pouku koa malosi. Ai nga kupu lo le mele nga kula I mai ko kongo le fai nga malo. O inga la le nga mafuai. So it was only this is what I think. Nga fai le mele for the sole purpose. Ike walu. Malosi le ka mi milo le wadi yang ka mi milo ko ka usui ma fo Samuel. Inga nge ike I koe furi kua Samuel langa fa maongi nga kula ia. O tau mo mai. Pupunga mo loia fo. Le ngā kōngua. Ai eise mea o ke whaafekai ai. O ke whaafekai mua o le kuku maua o Samuelu e le suia.
Afkaikele ayo whaafonga mai le uso. Whaafkaikele. Lua, au ke whaafekai i le fionga ka mai kai lo ia. Nga sa oa mea umanga e whaia. The recording wa vai. A o manga ia lo la e o mo superhero ho ile Pshanga! Pshi! Ama ho ile makua iron alo kingo e. Awange yese be fiki uma me tongi aku yaki oi. Al mafu anga foi na le wala yonga e aveo e maternity general. Ai sea. Super. Ava vai er kangaka. Oh, because er kangaka e ko kasi. Kau mafai uma ngei au loko vale. Sorry lava. Ko ke fiu ko ke kau mafai. And sorry for ya oele wa ngofo liki ongo se kulanga leanga i lo kau. Faasanga kau mai. Kalo fai. Talo fai e te oi. Pe ar kala Josefa. O le meanga mafau o ke whangoa. Ai uma e nga ua mawarunga rivi i nga o le tu ala le ua ma le ufa makala mangingoak. O le wha mangingonga ngā le ataua. Palasi lo ilima se. Palasi lo ilima se. Le ala ua ngofo ke la longa la ua makua koe ua koe realizing. Wape ilo vave ma lo uloto le anga i nā titele. Ale ua wha mangingoak. Wai. O le whelo inga mua according i le audio. Samuelu ngalu i leo. O i ngā lea ngā kusi mai ai langa mori mau. Lea lai whai kau waku precious. Wha mai kusa o le sau sam i la whiro inga ma precious. Wha makala e precious ngā ave leo leo lang kelfongi. A ki loko ia loia. So le, Samuelu. E le ai o le tusi mai i na le loa lau telefoni. Leo kusi pepele le. Lea lai pe kau ko ai e Samuelu kadinga o le melia. Lea ngā o lai manga kua Samuelu. O langa kala fo inga whai le leo. Ele ia se mea wale rosa o kerfong ale ro le ngave ia kerfong. Lenga fa maungi ko ngol fa. Ai o le ua kango le leo kusi ko kongo le mori mau. Ua le loa kerfong le pok ko le ngai le kiloa uma fai mea le ile fa ma vai ai sola malonga ai ngai kukuila. E nga rungo fongo. Ah le anko se. Yes. Le kioa ngofo kope langa di poki dia. Fakanga resign lo ai rungo fongo le ma se winga ngadwe. Kusa ngaru se kau whake a ke asianga mea era lea ngofo whai le ripoki. O tau wa ila za mo ye. A ua fiu e whai e wha makira kila e lea tua le mea mong. O le mea lana ngai kupo i lono winga le a kaua. O le saua Samuelu rungo le Tautai A'e. O ingai mua alu i leo. Longa lua alu i ala auli i whai pule le ka umai. Longa koru alu i a precious. Longa whalo. Langa mai a precious ele o malie punga mai lo dua ai baba ya kuso le ya ele fa pe nga so o voilele ai kuso le o manta ngo fifa ya tu le timeline no le mea lo no winga mua leo lo nga lua alu i ka u ya la auli le la saungi mai le ufa kongu ia nga ia kili la ua maolo kuli lo la auli sorry alu o vai lo ya alu vai se o ia mana mele ma lo nga lua nga alu loi o ia precious. O le mafu anga fo ila le step in ia leo ke whanongo ko le leo ska mo mau. Of course o le kau ke ngā ruru e sa ilinga o le ami o kong. So ngā o mau e mahala malama e alo e whasingo me yele official lawyer so that's understand, that's okay. Longo winga wa kua mea ia. E le aia Tautai A'e lo markati. Last resort. Last alia. Punga mai loi lungor kau kai ai. Pingi aku ai loma meu. Ia nga. Ia tu lo le ngana ai le o tu vale o tu ia. Mala i o tu fi. Ele koe popole mai le ai se kia mai o le fa masingonga mai ko ki fiu foi ko ki ako ko eva ku me ia le wakari ako kau kai ai fa mangingo ako. Or ka ko maka upur nga. Mua wa mafuanga se le mori mau Samuelu le kusi mai fa mai wale lorang kelfongi ele ikusia Samuelu sanga mori mau o lima o leo lua o le mele ko ke masalo fa pea ai o la auli le ku o ngei mea na tulisa o mai la auli kamale le bokso ali o loya o ma wari ko o ma mai se fa kuanga la loya le me fai yes nga declare la auli le mea ele inga nga mea that is mea or kala maunga precious le fa iai ia make sure ke le ko ia la audi maka uli so le ngo la audi o la protect e maunga langa client
So what? Le ngor kai mi ele ma fai ngala kuro ele o maunga se famasingo. Ele o maunga se famasingo. O pressure sia o le loia lai protect le ngolanga client. A o mea uma e kongi uma i famasingonga o inga hai determine mai ai mea uma. Ia, pa wana me leo ke vai ko ile so ile leo skama o kota I. O le to ale ave o ale male drive ia Samuel. La ngor kai minga. O lai free man Samuel wele le singa me ia ko mangingo. So se sia haru kala ifa Samuel me fai sa wan ke ru drive Samuel. Ia, le ia to isi si vai nga. Kai minga sa o loko kamalo, lai le se me. Ia mo ai singa me. O vai ko fai sa o media vai nga le so. So le pisi me fo le pisi me. Ona foi o lai tau ta lo fai. Ele o so tau fai vale na. Let me make myself clear. Ele ai. Ia ai a fai for fa nga ina na o fai o tau media na tau fa le nga le mele la wala ko fai. O the best. Ewe. Ai tau te fiu e fai na tau fa le nga. Vai. E pui ai le atua ona tangata. Vai. Pe ale mau a makar kako por kalame. Wa leva nga sila fia ele akua plans nga ke fai mo kako. Ia ai a fai o ko plans nga ve de sa o le mau. Fai le plans nga mai ele akua ai ko plans nga ko ke fai. Ai lo. O ele nga e so liki me le maro ma fau e mo wai sau. Vai plans ia le ngo warning nga ko o ko le makanga. Ko pelengi nga fai. Ai o mai e kau ke la lango fa kasi le plan wa mai ele tua. O le plan wa mai ele tua. O la auri ka ko parmia. Ta o isu amisiru kisua. Ila nga pese. Ia nga par fai ki kiri kari mai le ali o ai. La auri o ko parmia. Oma. Kako pe kau ke fia pe kau ke le fia iai. O le plan le nga le tua mo ngai kaimi. Se ia lu fo I wasila fia fo I le tua wa ka kaunga sui kulanga inga langa ia au ngare wa ia mo ngai kai mir porokiki. Enga ke faia fo ia le isi fo I vaenga. Ia. Eo. Le etu. Sa o le. Ai ka kia wa mana ko fa. Fa mai le mau. For I know the plans I have for you or kala le ale ko. Plans I have for you ar mere ko. Wa ko plans ale ko. Ai fai lau. Ai o ifo fe ko lo fiso romba ia vai la. O fe la le o fai ngai me ua. Le o fa mani no atu. Mai ele mau ke le vai e fa mangingo me ia. Ai sea. Le anga o lo ma ua le fai va. O le fa kuinga fo ile o ngai por kalame. Inga ia ka ukingo le ami o kongu le tua. Samoa ma le atu no e pele le loto aua ne I fa apopolea aua fo ine I tūlanga I tatou te o le ase ele ai le e fiu wa ka pule ngar fidi ia ka ko mai ele aka wa umange ia fa sanga mai aka wa fa sanga mai le come to me come to me for me Yesu come to me or he have heavy laid I will give you rest come to me ioi se wa ma sangi ke lo le me ala ngo fia ya ka vika le al tawa ka ke I or malolonga ke lon ma lang of fia ka male I've studied more and more about David now ka vika ke lo langa salamo le fa mai yo vo le ma mo le o ia le se me te motivai na te va o me fa mai e na te lau iluma o hika mai ya kia mai e ngake lau mai le mea ai le lao ai le iluma o hika mai ya kia ke no lau kala o ka ngaka ye feika ya ka ua o le lau ke lau ua le mai ya ka mea ai e mo le aso mo le fa ka po kala le nga kongua e vai na maua e nga fa mo le text nga le ka mga Psalms 23 fa mai nga ke providing nga mai nga iluma o enemies o le upunga o le upa perkangi nga le mai luma ne e nga ke lau le nga la ka ko ka o fa sa moanga o le fa sa moanga fo ile ngai ko inga pie ka fa halo le mea
fa sa mo sa ai fa palangi sa o o enemy o fili o le fili ku sa nga ke lau mai mea ai I luma o le fili mai o e fai fili mai ia ke mai e alanga le fa sa mo ngai ko inga e fai mai o luma o e ita mai ia o le menga le o fie ka male le winga yo la tetala ia a uma ko ki o mai ia ma u ko se wa ka ma sangi o nga mea nga o ngi askuli mi a le winga le tala le atu le ufa manino fa mamlama o pasi nga vai wifi yo ka kia si ko fa ka ipo la si me eu so mai le tank in ka vole ko o mai asina vai nga o le ata me ia tu o tatou ia tatou issues o le ata me ia tu I le case tai o le se o lo fa nga solo nei male sunga lau antimu ia ia se e minga sa we fa to fa la inga e se de ma di e feangia yo ngi mori mau o mai wa o mau la ko ye le ka ki lo ki le o fa ngi o le su nga o lo ki muia wala nga isi mo mau ya e fa ngo fianga ka ko li ki e wo o le su nga lo ki muia le ma di la fa lo ngo wanga yo inga le ia le puenga o leo fo ienga fai kaka fo ie ka pela ke fongi ia which ole ka wa kere le vaenga nga ka pe ke fongi ai kufa kupe ka no suka la no fulima wa yoe la ia le ki mu en mere wa yoe wa yoe sa or karanga wo karo fai aro ki karo fai ole si vaenga fo le nga yoe la ki mu ia ole le venga o kupe ia nga ave ia ai ela me mari ia fa menga ke li lo e fa sa nga me ia fa menga ke li lo e fa sa ai nga no mo se paro fa idea Shoot. Shoot. Fa menga ke li lo e fa sa ia no mo winga ainga fai le paro ko mo mua lua ko fa le fa ko mo fa ro nga fai kasi mo ko shoot si mo kwa e ma di ke ni se di le o era ki mu era va ko ela fa nga ro mo ko ia inga ora mingiska me sa mingiska le kanga le fa nga fam singo fai ai pe foringa mai nga ke le lo fo le kai mi le pirioka le fa sa o pirioka le fa sa e o pirioka fo le ba le fiko o apelila e kaula so mo me a me nga fai nga ia o me nga fai la so suongo so fiko so va so vivo fu e mo le me nga sa e le me nga fai la so ko se fu ai o el paro ka so mo o pirioka nga banga kari ya lo ke mo ola sa fa nga fa lo fo le fa pe me la el fam singo em fa lo fa lo o ke ven ku pe bang mi ai kanga ai ko visilia ku ia Darrow le sunga finga fam sino mai fo ma fe pule ai po o ngai lo ai fa kanga confused ka ma lo lu fa me de ai so le ta lo fai ya au sa fe ka wi kala nga me lo Ué makua, le famosinho. Ué makua. O eska kalmiska. Ele fakangale lo. Ele pesa skoinga. Langa eu foi so, ainda foi so mo. O ye te lo la sao. Que ro sao le ia lo sao la lo timu ia. Foi so mo. Ia na so o ana fato sina I palo te todo. Ai ele mau. Ale la fuka mo ka kai ai. Ai ale si kang ale sitina le o ke kau vai ku ngar faingo sianga mengi. Eski nga kau fala be foi ka ilu se ilanga foi fa pele nga la ko pa ku pe foi le afedi mo sera we afedi mo sera nga la ko e asia kula ko ma ba ku le afedi mo sera we fa ese se be ayer mu o me nga ka o palo ka ku leva Iro la kala la inga fa kula kala li ata wo ki aka kere ko inga fa le mori ba kula la ita tele fa tu ale meu te o te atai o le tina o te tau va va tu tina
e peile tina sa pule ha onga e pole ha ele me sa yai pe sa fa ya onga e pe sa le winga le ngano fa ai sa ungo Sudah kai mira HRBP. La HRBP. Mana tua fa mai ora tai mira le una fa ma vai ai. Wa fa ai lo mai fa ma vai nga. Hey. E fa ko fa sa hangi fa ko singa. E kai mira tikle ai ele come singa o fainga ba loka. Wa tikle ai o le a fai le fainga ba loka le a. Ora kaminga o le ala sa tikle le so ngo apelila. Ai fa ko fa ma malu le so fiku. Le so fiku. Ai a fai ona mori mau o esi aula e saure kaimi. Ire kaimi ne. Ngole cha pipi. Man kaimi ni ko ni hang. Yes, fai pule foi ya. Tapunu. A foi le te fai atu le ki nga e sa o ile nga foi le vai kula ye le fi kau. Fa ku ki nga vai ku le fi kau. A sa nga fai ai fe ngai ko nga me fa pe. Karo foi ngai kam ki e fai a ngai. Fatuai. Se lea ku ainga. Se lea ku ainga talo fai. Ele se le tala matou faʻasoa fo ia la ka fai kala ku ia lunga online in nei time. Ya, fai sa. Matou tala noa mala fionga tai o li seu, fai li puti, ai le toi malanga. La mo mau fo fionga le li pule ya nai no fisi sawa. Tai o li seu, o le fesili ku usawa. Nga e avengi ku pengis o loa o nga fo e ke a fainga. Ya. Wa ko loa e a fainga ile mea. Kala le ata yo liseu siata ma naem. Ai se ivanga nga lava o sesi wa makua yalu ai fau se mea. Nga o loa rea. O le akau yei se mori mau fa penga. But so far nga o walu molo umangingo lava. E le mafai ngo usese le mea lea. Le anga o se mea lea o ke o ngoa whainga. Le wingo ra kati. Le se mea nga whaia. Ai a whai e yengi mori mau. O nge mea nga whawhau po nge mea whau. Mawai. A whai fo e whai ai le ka o mea ka ua. Awa ko whai ai. O tātou o le a malea. Le uka ko wawai kunga. O ko uru mai ka nga karkai fia. Ka I limas fukala. E limas fukala. Ei oi. Se lau ni mas fulu. Ya, se tātou wa rupea ma tātou wa tuli ma taipea. Ya le tūlanga pa sofa. E atangia mai a ua tūlanga. Ila ka kourea mai tau fa masingo rau keli. Ka ua fa masingonga. Ka ua fa masingonga. Or ka ua. Or ka ua fa masingonga. Ele se fiu or ka ua fa masingonga. Mar ka ua fa iunga. O mon mau mai ki ange wo ki ko ai lo ki mui. E o ai anga ka. E o ai langa ka limbalanga. Ai wa de fisidi. Ka pe fo le telefone. Ora fisidi. Ai se ai fu ai le tu fase tu pepe le fese kala. Ai se ai ka pe fo ke. Ya me ke o TikTok ai se siang kala. Soli. Isso ye se ko foi megi pepe ro fo. Ai lai o I fa vai la utala fai mai o la ukala le fai atu ai anga o ngosa I le leila ki mu ia o ngosa I ko upele avangoa ya ka yo li seu ai fa akili anga foi mo le sipaia inga o lo winga le o ke fai aku ai e ke si la fia le leila ki mu ia wa fast lo ka ngaka e o le tapi bia le so ko fia ya oi ya. Ele se sap. Kusa ole o sa moa ma le lalo langi a kore ia taua. Iwa se furu pasenge fast. Ala yeri se furu pasenge. HRPP. Ole sapia, ure ko ingisi. Ure ko ingisi. E mo ia la ia ingai ka ngaka ele mo se pasenge. Ole ale wing ole tala le ute whaiatua. Sa te tauna e tau. Na e ongo sai. Ma koe kau fongo lo pau le lei. Leanga ai se me le winga la ukala se ele po pese ngu le atawa leanga ole fast nga la inga e mau malo e kele I mau malo se HRPP a fai fo ila ole wa e malo ya I le malo lea a le ku I pakakua a le ku I fa kosinga a le ku le lau mangu ia male la pela pea ai ana e no fo le ma e ongo sai
ko upea ia skamo kai o li seu se fa mai asiang ka mo fainga ali eto ia ona fato a e to fa tili le foi mo le ai le si pa inga le lo pe o kuringa kai mi wa marosi mai wa mangalo mai le au ile au fast langa ile po pe sengu ele lo pe o tu le nan taimi ia wa matua ko e a wa ko liu walo ia loto tangata matu langa fa pena e ona to tau vai foi la ile a o nge ia wa e oso ke lo kar ko a fa maungia mengi ke lo nga this is the most expensive paloka alau ki mu ia eva i longa o langa ako yes e mranga su kausak tatou marolonga a foi mai ia fa wo tatou proclame in de vanga fefi Oi, kau. Come with me. This is where our adventure begins. You call it paradise, we call it home. This is Samoa. A fio mai a, I lau ainga. Le no fuanga e matua whaata uaina i so o stangata. A oe whaata pena i mono tu wa e seato, si aki mua o pepa balanga i da malaiwa le tele. O na e a nga ine I lau tūtou wavandi, o lo o iai le tatou VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loa I le security. O na e ulu whalero lea I se wa inga e matua I maa hofa tele lava no na mātou o fi. Le whaleolo airport VIP. O lo no winga, o oe o se tangata matua tahua tele ia te matou. E te se e le malu o te tonu o matou potu whaatalitali, ma mai moa I ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porokalame I a matou wala ata ese. O au mea inu uma matau mawha Samoa ese mo le taimi mua e te tau nuu mai ai, e le eiso na te tomi a o whaatalitali ai lau whai malanga ese atu. O nei whamarianga uma e te maua I le nao le se lau sa fulu lima tala mo tangata mātutua. Ai lua so mara lima tala mo whanau I lalo se fulu lua tausang. E paulawa le mea e te whaia o le tutongi online o na whaani leo lau City I le taimi e te taunu ai. E te whaonga ina so o lava se whaenga o le VIP I le pito I lunga po le pito I lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalo longa popua o ta pena I lau whainga amlanga. E sili lava lau ainga mon. Le whanaiolo airport VIP ko. We will not hide.
Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. Jaimura watile ua Jones Fulmer fitu minuto te dele tu la lima ya ile tautua fa wa le Blue TV man proklame tu te ya de vanga fiafi. Malole pare malole fa toto malole ono saile atawa o atala ia ole fa msidonga le lu te mine yo fainga palota ma fainga fa to sina. O le ala ua mai au na ioe lau timu ia ngai fa konguinga ia nisio tangata ina la to filo e tapea la to telefoni. Ia ma io ina lea kai lu sukala lufu lima ia ai paule mena tele io ina lona le malama lona tau ne fupo o le atonu piliota le fa sa ina fai me ia a tangata sa minista tu pa lo ka ko minister io ora manga ia fo io hata o me fa bene e pi te fatanga wa manga o ka mo ayo mo ai ka fam siunga se il ta fata no ngam mai se ka fsile fo i le to ino wa whatever ngai ko por kiki oh yes aola se ka fsile ai por ngi meongi yaka ki fanga me ia ka ke maka ko e wala nga a fsile do ma vo fa fanga e le loa le kaimi e fa sa ma ye fa ko singa mar kaimi e fa nga kai a o le sa e mingiska ale sa lu ma lu ngol social media ma wasa la fa ia ia e ma ka kia ia le foi la te vai tunga o le sa le simori mau fa pe mai na vatu le feli ma se lau ia na woman fa ilo atu a orga mi ko nganga la ile ia se le mai ia te o li se uma HRPP lo no winga e fa sima mau kua ko o le tatou wa fe mai li tatou issue le o le vo au mai lunga le pepa lava lea a le observer ia le tulanga fa pe mai o polomisia na fola le fainga malo pe atula i mai ina ia ausia statu va le mo le roi pa inga le nei ia po le fo ia tausanga ia fa pe mai tauna luani va le mo le nei pa inga tauna yai Malitato investments fo ile na tatala mai lima matatu le lima se lau ale ya lima se lau kala ya fa pe mai o ye fi investia nga ile utos matulanga uma fa pena le lau au mai lunga le kala filea ma fa be mai fa matalanga ole tupe ato le uma mai ile investment le so far to titia lima se lau afi which is $500,000 ya ai au mai la to fu fa te tau e atangia mai fa mai fitus fu montupu pasene fitu pasene o tangata lava i tonu o Samoa a to fa upula e fodinga mai e atangia mai tala le tusu singa observer e fa be mai ele o work le plan le mo tangata i fafo ele supportinga kan ele supportinga malangolango ko kan i fafo plano finanga wa ngaro va nga le limo se lau va longo afelenga ku ngeia kama ka ia Fai ele fale vole le fasta. Usanga o fa aurulunga o maka fale ngo Samoa. Yo le nga uma fa la ufa. Ai ova mare a familionga. Ia, o baku. Ia. Ma ko le fo e lima se la bo ngo afelnga. Ai le ka le lu se la wa fe mar se la wa fe. O po. So I think if over ko ki afi se la wa fe. Le la o ko ngele ba se la wa fe. Ala fa ku kala le. O nga pele la lafo mai fa pe ka ke le langlong ngam ka pule ma ka rifo ele long singa le ka pule ele long singa i fafo ele long singa fafo na ol fa tala no mai Samoa le fa ka fi ma ka ko si yo mai vai la ile so e ka ula ia se singi le observer mal ba nga le fa ile craft le o banga fo le momo
O le ngo whaalonga sa ngo le palmia. E le se vale le whaia pale uma kongi lai ka alafu voile le ngai se lau milionga. Ia. Se lau milionga. E manga o le palmia. E kilian menga. Langa le la aku shareholders. La aku la whawhainunga ma lai ka alafu le. Longo lua le manga o le kako palmia fore e whaise vale le kasi. Ai le uma le kausanga o longa ia ngā ka inga. Wa o finga ngalo le miska o kupe ya ngalosa fapea e ku akul vale le ku le kausanga ku yonku fa o ke o manga sa ngi me o lava ma fai me ai ele elangi fofuanga mamo ku ba ngai ba le kasi le ka wa ngai ai le ma fai langa fai ba le ngai kasi pa le kirianga le ka wa lo ngai fa kupe le kaka fo ya ta explore era o kum ka ko fa la fa nunga ma se la milionga le nunga o se sa silen fa pe mai tau mo tongi le ta ko le ka fun fa le ka ko vale ai ole mata upula wa lunga ya sila fia le tunu ele ai ole le itatala ina lo ia I fafo le investments le ele ilonjinga mana tua mai na ona fata auto mai o fufuanga la wa mata I Samoa e fai foi le fai talia o tangata malanga tua ia le I Samoa ai ole lonjinga lo ia por te tala lo ia New Zealand Australia Amerika Hawaii ma so se ku hu manga o kakala ile le vaenga le ele I fai ele amata ole si foi vaenga ia ona o anga fai tua ngai ole a ko mo foi ole a cafe city e ka ko inga le la fio mai io tu lo fio ngale lo li awalanga o manatu fa fainga por kiki ole wingo la tala po le me ea ile tua ngai lo ia ile nei time ia wa afua ole fa ko how many months ka runga ku mo fainga malo ko ai fa masinga ile ko skausanga alla ko ka la fu le ole wingo la tala ole lu ulau ole upule ke kau fa ma fanga ole lu ulau ole kope lau ole mele te va ia tua ile nau mai ole tua ngai ia mar sau wai fo yo tate va ia tua ngai tu singa I wa mai wa makua rush mai ale ma lo fai lo ale ko ai va masinga ai lima kausanga ole pa inga mana tua so se fainga ma lo e o mai ele o mai a mai ngi fora folanga o se kausanga e o mai ma fata o to mai ala to fufuanga lima se fulu lima lua se fulu para to mai foi la wala papa o ile tano foi ile na tano foi para wala papa mai poru sa vai lena fata o to I manulo ti le HRPP le parot e via foi kausang se lau e via foi kausang lenga man ko lenga fasili ele sea le sea ko ai vai loa ya le pata lenga fasili ai kai ko ngo ku le mana tu no mai fai mai atu mai le HRPP ole ala to fai le wala papa watu ai polu mangongo a polima sa vai male tano le saua mai pia saua ru fangaloa ai faka oko mai ngale plan tolu se fulu lima tausanga Yanga e o asera. Le langa fesiri e le fionga de sea. O menga ko ke forfola mai. Ele ma sesio o ko po ma ko le ko ko ke minga e feola e mori ma winga me ia. O fe ye se mo yo ia me. So le winga fa metalanga o ngo sai. Tau to a mai tato. Tau mau mai to vai. To te silafia. Le mato atu no le mato te yai. E ni usila. O le o koe pa ua ko haisi o di inga fola. E le I umanga kukupu me I korua. Kausanga. Nga ele tele me fola ma o anga ia. Ia e kau ke ho ile mea mo o mia mare mana o mia le need. E whaia. So ono sa ila te isi. Ke loanga uma lo le pisi la ia i o le whainga malo. Malanga mai lo I fafo e lonja ili tato lima se lau lea po le afeta la investment. O le tatou va lele le atou. Mai ka ser va ala ka ngai kai mingi. Ala ka ba ko lo ke mai le lua o ko ka nga va le ka fa ku ya ko ka la. Ka ser va le nga yen malo ele lua mor kai mingi ka ser nga yen malo. E la uma foi fa tu se atou tatou va. I maringo. Yo e vai no. Au ke popoli. E pingi uma ko ma ke fa ya uma ko ma le atou. Na uma na va tu le atou tatou bank. Pe ko ke le fia ia ma to wo faitala o le langu ngarka ko bank le la tatu e se uma vo e ona tatu wola ia se fa va ia tu to le ka ko va lele se o ngai mo o ma wa va lele
O le maua va le a finga ngalo ai ia Samoa. Le malo. Malako. E ko ke avea ma design lea. Ya, ave ma o ko ka ko va le lea. Ave fo. Ole tatou won marolonga langa le uto ito nul tatou wa malo fa lorngia. Ole fionga le loli le fionga ya fipulea I semi fipulea. To ina matua ole fono ao vai tulafono Samoa po ole pale mene o Samoa vai tau sanga watele e ka wala ngai vai ngai a ka ngor ko inga I mengo kupure la ko vai kai fa kusa mai le lo era walia alo kai mo fa ko poring sia ngau vai kai me se vou camor poring sia ta jawor malolonga Mo le whaonga ino le talo for voucher. Dal www.pacific40.com ilo pinga te whailangi. O na whiriwhiri leo le aunanga I te whia whaonga ina e pei o whatonga, prepaid, bili o le vai, bili o le moli, e mwhaiwhona utuai le ta avale le ngata whailea. Tūlanga tau I tau mafa, ia po se keke o le whaipoiponga maso whanau, e mwhaifoi ona okai, tau o le whausia ino o whale, mauta malawa I Samoa. A mai ona whiriwhiri le aunanga te manau ona o omi lea. Ona whiriwhiri leo le whalaoloa ma le nuu olo I aile nei whalaoloa. Mautinoa ua sa o le leile whalaoloa ma le nuu. Whiriwhiri leo whai o le talo whakauta e te whia whatawina. Mai le tolu se furu fetu se furu se lau tala e o atu lava I le lima se lau lima se furu tala. Ona whiriwhiri leo o le upu check-out e whamautu wai lau whatamu. Ma le tua, whatu mo whamau ngai peo lo swafa antoa I meli po se numero le telefoni e maisi o le tuatusi. Mo lo ainga I Samoa, ma le tua, whatu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mwhona e tutongi na ilo whatau. O lo o avanoa le online banking mo New Zealand, ma le visa card, ma le debit card mo so o se vaenga o le lalangi. A mai aloa, ona submit leo o lau whatau. O le teimi la vai mai ai lau whatau, o le awhiti se wha ai loilo I lo ainga I Samoa, e alai se whi autostusia I le telefoni po o le emaili. E wha mautu wai le whatau. Manatua, Pacific 40, ma le talo for voucher.
colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo falava and welcome. O le Os Pacific Funerals na whaavaina le tasi le afe iwa se lau i whae Sydney, whaamauina o le luai au unanga o le whale maliu o Samoa ma le Pasifika, o whaavaina i Australia. O lea ma mia sa oloto e tama whanau lawa Samoa. Ua silia ma le tolu sanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata. Ua tele leanga waa il whaafuaina o le au unanga, ma ua matua fo ile i loa le tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu I maota malawa e so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma I ta pena I eil whai ngā malanga, mo le ua wala au I eile atua. E ave e sea eile atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hale taimi. E tā ua I mātou o tātou tūmanga no ua malu, ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tau tua le luas fulfai tu la I le fitu aso le vaiaso, mātou te ngālu lua e tusam fina ngalo mana onga o ainga, ai le o so mātou manao. Mo le fia maala malama atili o na sila mwhai tau maala malama le I le mātou tu lau whamtalanga le website www.ospacificfunerals.com.au po le telefongi le tatongia, tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu wha valu tolu. O le mātou telefoni fia viai, o whaali mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua nei le tautua le Os Pacific Funerals Australia, lo whale maliu e le moe, ai tautua ina oe le alofa ma le wha avenga. Jevik wati lea ua toe 5 minuti on tali tu laiondo, fifia whailo atu mawar mātou avadoa ble fionga le alolii. Le fionga ia ele sa tu fo I matangiolo suyo le pale mene I Samoa I te fau bufayo malo ia maisio matou fo I tu malo I o ile ala taua ia salenga ia ona taimbi le I faiani faingoanga o salenga fia salenga lua salenga koru Kasia ia I o tasi lava le salenga ia fifi failo atu le umo fo matou vanoa ia te tala fo ile tofa le fionga le loli I pulai sebi pulai malo le se fo maua ma le langi mama. Ja, so for more, lang je mij dat ik fijn bij mij. Veel voor je komen, dat ik voor je. En veel meer naar voor je een komen. Maar we officieel, maar loop af kijk. Ma lo fa te fo I fi le lo to malanga nga mo wala nei lao, mai di tatou faʻasoa le vaso na tenei.
te le ai la tau o toe mo o tau te toe mai ma a mia la u fionga le roli ia ele ngatala o le toe fa mapu e ino le fa mo fa ngor vai aso a ona ia u taratalanga fo i tu sai fo o lo tau taimi le pale mene ia ma me fo ina tutupu fa tu sai me ko kupuringi vai ka o soifonga ia ai amata mai se fafsiri amata ya mai le nei le na weekend wa tona ia tu mafai va sa fia ngai fo i le ngata lo fionga o le taiulu po le German o le tatou wa tai au faiva ia ma le tatou pila fa le tula i le tatou wa vaenga Samoa ia ai me so isi o tiu te fa community o le fa mafo o le tatou futu ai mai le weekend mana palo sia sia ka kwa manga ia la vai nga so longa foi o be fai ia ba se foi ngau mai o le ko nga ru fa kasi le community ma mo kai kai ia porque rara o me no fai en algo fa ka su mai Samoa ko uma ma mo le ava faʻasoa ai fe ko fai ia ke longo me piku singanga ka o kai mingi o se mama mai le ala o faʻasoa nga ke le mama mo le ku e o foi isi me le mama ma ke ai ia pe anga ba o foi ka kanonga kaluai ia o ngā mau o sikisengi, o e o mau o sikisengi. A o le koe wha moi mai lawa, i le whaingolea mea, pe wha where mea lea, o le alawa ngā rurua ia, ka ko vaenga o mai kamini. O le o whainga ko lafo, ia ngai ka wha pe a mau o sikisengi, nga sau ka waso wārea, ia ngai lusila, ma e koe fsisi mai pe wha where, i mo pe ia rai o se, officer sikisengi, ma ia le ai. O si sengi o le anu ka kai fa la wo uma ba ku la ngo e pe ka e le ku o le nga fie so ngi le ku ma lo fa tai tasi le vai nga fa ta wa te le lo to tua wa lo po moni ya le ta wa ta te le yo nei ni so mata e fa ve tai ya a wa a fu ya ni so o to ya sa fa nga ma to tua le ma lo sa mo e tie fa o le ua fo ile ua retired le fa Britania ia po le fo ua fa se tua ngalu mai o to a o le o la u fionga le a ngalu e o mai ngi kai e wala nga o le to tele nei la to o e na fa to a uma muli mai nei pare mengi nga e mua ma e malolo mai e o le a ngofo le o to o mai ni mea community ya alfa vitenga ila ufionga o lea lava e te tautua pe o le upu au mafau se upu fa Samoa o te manatua le tala e whaile upenga o pili e tautau ai whangota mali e o e monila le wha maroma le wha te tele e te pe fo sunga le ataua ia o le whai ai whangota la o tele au tamai ai maua e le ia la loke foi fua ya se va nga ke fia sa ngoi te ni mo lo si fia ma kupulanga le ya mo le fionga ngai ai se ke no fa ko ro i tau so le ke fa ko le ai ke lo ke la iki ia o le fa wa ko ku wa langa le kai ia mana tu foi la u dua ta mama tua fa ru pe o ru ka mama ko man tu foi la ye man e le fa filosofia foi le lo se fo ngot tangata na amata mai o la ititi matua pie koe e pie koe uawa koe iPhone tele ai e koe fa ai uai le mafaufonga lo nge ka wakangia me ka koe o ro le mele ai le vanga koe ka le va ke yo o le va ke rai ki o le yo ya la ufionga le lo li pule te ve vesiri tu lava o le tupu mai nei me Samoa e porkiki tu langa o whainga whako singa ia o awe re whamsingonga ai si e kau saungom e ar kou vai kaimi e ar tau vai taimi nei me o whainga palota ma nei me o whainga whako singa ai whawhewhia whainga miri ma romi whaangi wale are ngai mea e whainga kau whasoa mai ai i o tau taimi whamona mole ma kofo ia sia ka ma rea ka wama pokalama ke roi wheo roro ma maor kaimi nge o mako kaimi moi o ma ko mi la que foi makai kai lima serau o ko ma ko o ma ko ni ko wa nga fa i meia au o so foi vai singango la ko ya va ai man ngai ku a ko lima serau gofo e o so ko funga e fila ko o mo serau gofo
koe ngā melanga. Ele whakusahara ka mai kaimini ele meleng ko kupu o mako koe. O ngā fua ngā mea, o le paroka. Mo te mina le paroka ngā makai ya. Kaimi ngā makai. Le ai ka mai ki o wha makai. Ma foi ele pasa, ele eise me foi ele pero kaimini e rewa se wanga wa rua rima kausanga. E ngā whakama whaile ngā makai. Kaimini ngā. Ngā ai ka mai ki o wha makai e. I whainga o ngai mea, ia lava kakaparoka ma. E rau kare kuranga. Ele wakusahara kaimini e mo ia foi ele me vela kaimini. E o ma me vela kura mako kai. Ma kora o kaimini ka koro e me whapalmi. Ei, kausanga kasi. Kausanga kasi. Kasi kausanga koro, ia, whara rea palmi. Au. O le sinka mai me vela lar kaimini nga. I mea la ia whakosinga. E ma konga o ai ka ko palmi wa ai nga kaimini. E hoi nga whaira whamsingonga, whainga sikoinga. E o whainga o ngai mea o kempi, ka ngangi ani whaia e wa ai ngā mea, e se a whoi mea rea, kami mai i kua rau, mea ange o opposition, i kua ngai a ngai ana malo ma. Ngā o le pārmia i ngā whare kongo ngā kai. Ai wa ese la ai sa tele na nga pisa o ko vai kai mi pe or mere pisa o ngi kai mi I fa ngi me ngi o fa ko singa. Ele ba se pisa. E ma ko fia a kongo fe suia ia. E pora ko nga fe suia ia. E sui mai disi ka au. A se o fa pe ve sia lo ko fale e per ko nga mele ida kai mi ngi. Ele se me fa pega. E ko ma di arva nga so rongor por ki la ko ma fa nga yoile me ka ngo ia. E o kai mi nga e o mai fa e ma ro de kasi. Le parmegi, ia rakuresi e ma ro de kasi. E ko be ka sa ia. E ma fola me fa psingonga me uma. E ma ko foi o ia ngor ko kongo. Ke la kula ko kusa el parmegi. Ia. Ai ko kusa le no melo el parmegi. O ila te ia el parmegi te mia. E ke me la o la kai mai ia e filikula le SNDP. Ia le kai aku e to filawi le HRPP. O le lai wha lango mai la I la uparoka wa o paroka le deciding vote. King Mika le. O le me rokwai la u kala o ngā e na ngā me la uparoka to filau. Nau roi kaiminga. Ka palei to filau ma le HRPP. I se kofi parmia. A ua whaia inga whaafia I a efi. Wa kui kai o mai ua whai inga. Ngai ua kakalo mā mea. Le kuae. O whea oe. Se whanai. I kai mio. I whai inga so rea. E whai inga whaafia ngā whai ron marakalo nga. Le kua o whea oe. Wa whai o kua mai whai inga a efi. Ai o la kai mira rengo o sao mai kongu. Sao no mare chapipi. Ya le nga fo lau mai la. Le sao ya la. Sao ya la. Ya le kau kia nga ele se me whai ngofi. Ya na karia kura. Mana ya le vai le manga ia le prokiki a kama makukua. Ai ona fa vesili ia wa me wa kia. Nga ia ka ko veia kara foi le nga waku kai ngai me nga ofa foi le ya oi. Wa man kwa le wa kai me ngai oi le golden ia wa nga kai me fio to sanga lo fa ia lo di mare. Le nga sa oi ko ia tu le lo fa lo di mare kai me ngiska ku lo tama foi le. Nga approach oi nga kai ia wa ai ko karangwan ngai kai me ko ya ma ngai ia o kala mar fisili. Ia sei sa ngoi. Wa foi la wa fisi sa mai ka ko le sa parmengi. Le ai ma se senge kasi o ngā mea. E par sa o ngā lewe. A ko whanongo longo nge se rawa avel se rawa whea ai. Rawa avel le ai ma se mea o mea ngā. Le o kau sa o akua. Ma le fo o kau sa o aku. O le poro kiki. E le ai ma songa mea sao. Wala kala ngai mama mai sa mo akua. O le poro kiki. E le ai ma se mea sao. Kongo se poro kiki. Le ai se mea. A le le iari finga wala kou ia ma. Whakasolonga. It's a lot of persuasion. Kongo me kau por kiki ma e le se me fa pe se me sing sao. E le se me fa pe. Me nga fe me les ko inga fa ko mai ki. O fia ru paro ko ri det. A fe me ko inga. Ore ko ele por kiki. E así. Va a ver ko ki mai kani. Ore ko ele por kiki. Logo winga.
E ba malama lei nga ko inga. Lei se me sa o kongo porkiki. Ai se me sa o lar kele. Fai kele o mega ba o irungo le pau ku fakas. Se upusao. Lei se me sa. Wale o sa a kona ruk fefne. E umana o porkiki. Ele va pe sa wase si o kai fa pe mai. Ia kango mai lo sfura file pura. E lei se me fa pena. Nga ka pe angi upu fa rongo ai. Pe se foi fai. Pe angi upu foi fa rongo de ea. Ki la wo kufar kupe. La wa lei se pa o ia me se me wa sa moa. Ia au te loa langa o ko vai kaimi ia. Ia o kaimi rangi le wa fa fonga ku nga maka ukia le maka ukia ku pe o por kiki wengi kaimi. Ala ku far ku pe o kaimi o ku pe ngarka. Ia. Me fora ma ko kaimi. A mele ka fesiringia fa ro ngoku. Ia. Halu mar ku pe ma ro campaign ne e se me. Ia kupe ara ko ka ara ko ia ma leki ole ala fe ka ia le fundraise fo ila pe o mele fa te inga o le fast o le o mai ala ko su engi na ko kupi e fan dai la to purongo campaign ka ile mama ka vale mama so nga sa a ko man nei o le tato mai la ile nei taimi ile opposition ka ko ia wale pe foringa mai ngoingo foringa mai ma me o le vanga opposition ile ka karo oi pe pe or ka karo ko foi le oi oi foi yo le va opposition or goingo o le oi le pe or le pe ar si ko inga fale arupo ka kiki o yo o kai oi o mapu e foi le o le fesidi i fainga opposition no ko vai kaimi ya awa nga pauru me ka faro no ngotu ip ka fa makara mai ko ai e fe o wa ia fa penga ilanga ole mele tu tau fatua o ma le singa fu ala ntene ele i va ia le ku ya ele o kele fa ku ar fa kuskusang o ma le singa fu ale le va ia ka yori ku ngai ma le la tu va nga yo la langor fa mo malo o ko vai kai ko vai kai e uma me fai ko ma fe aso ai ko ngol pan menge a fai me malo e ide lango pe e le se be pe o mele ku le mai kai a me ma fai o se le makila ko mai mun papa nga nge fai ka o bango o fo fuanga o me malo me uma me sa e paru me fa kasi mako inga a foi opposition ma e ma ko kai mi foi e pega ma ko kai mianga nga bawoile me ka o baro so fakas ia o ma ko kai ko nga ile me ka o baro so fakas o ko fakas ia va ai ma efi lenga aqui ai ko filau ko filau le ko lepa se fulu par fa sui o par mengi lenga ngo ese o akoa o fai kangonga ma efi ma wei ma lo so fa kasi denga par mi vai e pa fora o fai nga o singa fenga nga ese e aku wa ai ma de ngomera pe kusinga la ki kele ku sa ngomera ra ai par mi vai e fica vai foi lá o lar ko nga por ki ki ko nga me fa pe o le que le ma lo o le senti pi ma ngomera ai aku ya le vai nga le mai o le cha pi por todos le meu mai fo e par mi va ya le par mi ya o ya mama la mai ko nga me ma fa so ingo pego foi o na se besa o ye se be o la nga a le dei ya le me ni a kaimi ya fa a ro maria ya le ba ai ole la lango ia I fa mo fo ia ma lo pe o singa fu o le me ka kaungo mai fa fakas e le se me va pe o se ni si mai me fu me va pena eu fakas u ba fa ga yo me o ka un fai mo a ora par bem e fa ro fo prishera la wo ro ko ga ide o ko o pu ia fa ga yo ngome ele fa pe fa le ko ina ya wo se la ni vai tai mi fa ko se ngai vai kai ta tele na foi le a me tau le pu malafo ai a ro bingo la tala
mai mau e mai la ka va ia kunga ia o le sunga fo adula e postanga tai po le afo ilona tūlanga i nei te mor por kiki a se e mai me fai e alfa man malunga na ma tūlanga pe wa ko ye kingo o va kausili ia e pangale umare le ia tatou wa sisinga fu am fifianga ele ia wai ia le ia ai ono swing or por kiki wo ia ia penga fia me ele ia foi la fioga sa fa pito ma tūlanga po le se e mai ia la ua o toe ulu teia o por kiki ngai kai. O ke ngonga asiaka ma te akau. A whai e koe anga i Samoa e mo mia se kasi o parmengi. O ngā vese reo whai ngā paki. O paki ia reo kwa ave vesi eira kungu ako. Koe fwoi almenga eira kungu. Kasi ayam ka awhat parmia pura ka awhat maranga. Maranga pika. A me piku siring ka ua. E maua umar leo sui umor parmengi. Wa foi leisho posisi. Na kasi maro. Maua umar avango e karango ai ma. Mene sai ei. Vau ako umar e opposisi na whai au whakasi si mereanga. Le ai amsi se kaukara si mea. Ngofo umar ia. Se sina le kunga mea. A whai na nenga le keu sifongo aku. Mōre mangui oro ko maro. Ai saur kana de foi le chapi pipo se foi paki le kanonga menga ka kele kanonga o nga ngofo fora ko file mulle ai sa o foi nga fa porki ar ko fa nga ko bombori ki fa la ka po i ku balo sa o nga me ka foi nga porki lo no winga fupule ai e ma losi ke le mea nge yo porki ile koe feliuliu o lango mana ia mele te o mai langa o le foi nga ngana ile te lo iso foi pule o le ngama ko e vakurfinga ngalo mako ku maloa ai pe a watula e foi la finga fa paki e ka kau foi nga uska ia le la ka ula vea ile ko nga mele a fa pe ala ke e ai ia paki le ka ke le lango se me a o se me o mangui ile ku malo o ngo ko ua o le finga ngalo li ku malo ai fa ia fa nga fa porki Awa pego fa ko le se mesa. E pico sa al me la fa ra ko nge sa o se me ma bia e paki. O nga fa ma pu ya le o nga be. Pe sa o pe si. Man ko por ki ka mo ko nga winga fa kila. Ia. Por ki fa kila, o la me sin nga se ma ka kila fa sa o. E ku ya me se nga. Ku ya se sa o. Si na le ko nga me pape. E ku ia nga ma ka opu ki nga la se se. Ai ku ia ave mesa. Ia ave mesa. A o mesin nga sa. La ave mesin nga se. O la mesin sa o sa mo. Mar por ki ia la lang ya ko. Le se me. Ko ale am se me. Pura. Oi se faka I lo si la fia foi le que le por kiki il caminho o si la fia ia ka kai voi como el palme. Oi se por kiki le e fa ngalo ka ya. Ele se panga ko ko filau. Ko filau e ti alsanga. Foi or para la foi ku ro for ko ya ko ma po o pa i go adu. Ngamba kwale mafai a foi ku puang kari le baros yo. O to fila. Wa baros ar por ki ker ko inga. Or por ki fala ko fica ure fa pe aria. Ia kule. Wa foi or foi a ko ura kule pa ko fila. No que no la o baros a ko baros le na ko fila fo por ki. Me pa o ma tu le. Ai pera wa kau pe wa kau overpower ke le la le ko e para wo. O que le foi poco a ogo cure para o fa popo I Congo o le pau a core e pero va vera ma super pau ai po o pu e fa ngai I kau o langi e ia ko me ka o super pau e fa pena foi por que kaya ku ali ato oi foi pule e mali foi me e ula lilo ma ko kai mi bombo ka hoi fa per ka ngi mo top shooters e o ai bonares o aula ma ko pai sa ulo ibao e pe o ka ma ai rolo e ma no
E se le mele ma ke manga ma ke le manga o mele manga o le mano. E mo kwa mano rosi mai ai ma ko kwa. Inga ia so ya ku le mano ma. Ya ko nga rau nga fu e le fe ele ia mas kama I milo sa ko ku le mele e la ve le mano ka fiki fafu e alua na rau nga ko kwa. E o nga ka top shooters. Ai fa fela pe ai ka se foi pule volele e foi me foi kuskusi a fa pe ka se foi pule. Ya foi ma mela ki nga no le se me de me ana ora pe pa na fai mai a me ama ai rimba se me oi. Eu wa ka ninga e ngi video mo me fa pe nga wa le kio E ale le porkiki oi se tanga tai fa ese mai la mana I o to fila oi se si fa ko fala inga e ke misia foi oi longa kai mi kulanga o le mai foi o langa porkiki ia Samoa ke le ara ia e ke le ara ia nga wa ko la ia manga ko nga I ko nga ore ro ko fa fela fo ko ingo kupua Kupua ko ia me kwa malosi ale I le nganganga wala tunu o marfukongia ingo upu makala ma ia manko foi lo ke la kiki au ale o ke rua ko ke baka upu fie lo foi por aku nga mea ma kongia ingo ora ko fa ma ruka ma ia mo for maria ko foi le wa ia ma ko ina ma se o nga ro malosi le foi e o ma ka foi nga Pai o ia ke au leo senta ba I le si mau no rangi o kala ma upu ma. Ya ele fai va pe ka fi ai pa nga so longo por ki. O ingi panga ma mafai ke misia. O ingi panga vo ia ko wolo ele. A ko wolo ele pale menge peira ko va kari fo yengi fita winga al pe rua le ku lo ba nga ngana o so uma. O ingi panga ma mafor nga kai mi ma nga ia lau. Ka ia kai. To filau ba e ar ko ruare ki ngara va po agi me le sao ara o fa no longo kwara ko pe a fusu ya le ki fusu la fai a o fa fo le ava karie e pe ora o puia ko ko boka ya se va pe fa ki ngaro ko ya o fa fo ara kwa o sem kwa e pawara ele e mas kala va pe a me ka se E ale porkiki ale fionga ia le o taitu au ale. O leo kala ke le mau aku leo ka. Okay. I do maku leo ka mako kai. Ke lona e mo tu foi le tua a o le sunga de palmia. Le fionga pola te vau. O la uoro nei nga. Ei. Pauranga ka sini fakulanga o ka piko Maria nga. Ei. Ko Maria pro kai vau. E so se na unga foi pro kai vau e fai Maria lava. Ai o mai fo o se I lunga ni mo por kai vau. E ando ia mercarie mo. Ya, ko inga ese le ngau. Ai ese le kaukua. Me le kau e kia por kai vau. Os kanga ka kaukua ke le ranga por kai vau. Ma fu mai ai ko ma ko me fai. Ma ko paki. E por ala wangi me fai el paki. Ese angi me ko por kai vau mai. City, ni me city. Ana wai mu yen la kama vai ange la u le mani ko. Le kau kuafu bar kau koko. Kau ko ele komu. Ele ko ra fo ia le ko nga kau ko. Sa vai fo ia ia. E fa kai. Tele sau le sona ma sau le tūlanga amu ia foi oe ale ake amu ia le fionga la roli a tau tele o mai le whaasifonga tatu wha moe ma suri tonu le mata o le niu le wha moe le wha unga o le vai asu ai o le wha amu ia wha moe la ufionga walanga e leo toi to tele nisi o tou mai le mai na maua mai ia nei to ina mātua tu lou tau taia o le soifua mai pēr nei taimi ma tūlanga o le wha moe ia salangi nga e fai o le tatou faʻasoa nga i le porokiki sa mon tatou mai lea le ase tuʻalalo lelei mai lau fionga e ono ave ia i latou o loo fou atu i totonu i tia fau o e o loo iai ia ma e o le a faaagasolo atu i le tulaga o le tausi mamaluina o tia fau
ina ngangana o manatu o amionga ia e mese foi la nei taimi e le toe nama le laina o le a o le taua ni suafa ai fa lautele e fai o le mamalu i kokongu o kia fau a o le o mai fo i fafo le alu ai faasau e ai lunga iau te ni rope na tupu ni o tau vaitaimi pena faatanga fo i o tau vaitaimi le tu ai ngā amionga a o le ase tu alalo le lei lo wa mga kua seka kusai ma whawhongwhonga le tunu. A wheo ka penga ro wa mo upu whai o maro. Ki o whau o malai o maro ma malai o ka ngā mangu o le tunu. Ka penga i le roko ma na mawhau whau, ma ka penga i le akua ma na ka penganga. A wako i mawhau whau ke le isi mea. A ia mawhau whau i e poko se mea i ke whaia. A wase mangui o le kungu. On mea rea ka penga i ro wa. Ia uma mai so kaimi pae inga na ese me ka wairo ngoa i ro pu maro male ku o mea ngai piku siri ka ua o ngisi mea e le ka ua ya kia o ia ro ka penga ro loko ka penga ro mawhau ia e lava ka penga i ku uma ia o kia whawara ko wako rupe ko ia kia o re kangakanga le i loa songa valea ai fia oso ai fai ngā fai pule ma e makala no le fonga i roe vanea o te whakia whaura ngā ka makala no fonga i roe mai ko inga ke vanea e fai nkaranga o mea rongo inga la a fai foi e ke vai ke le kai nga whakia au ai ke oso foi me ko porkiki wala wa porkiki ko ngoro whare ke kakarango ai ma a se upu ka oso de vai do roko ele ese mea e lo ki mea ngai so oso ises ka penga ka ka iro ma lava ka penga sama se mago e kau kai o se poko mfa kuka e fili kai fili foi se anga ele foi so oso ises a favela o kere ra curioso e oso kwa ele ka ira para oso ai ai oso na e nga se fo kuanga au e ki so oso ko amari se va nga wa lo nga kule ko ka wa aru ko so la a ko lo la mai de ko aru fa ko ka ka se manda ia tatou wafe mai lo vionga i lo li o le fata mafo i le tatou community ma le fono fo tua o le tapenanga awa le whaatala ula mai le fionga le matai Samoa wa wasa manaya Winston Peters ia Samoa lona tunu pe aka ko karangoa whaamakai le ua tatalo mai lona tunu po nei tatou si tatou community se ia vivio aku le moka Samoa i le aso koanga ingai ia awa le whaamoe si isau e whaamanino fo ina iana tapenanga ia matulanga awa le whaamoe whenga palota so whingano Afkaya siaka ma ia kau. Samoa e varvarusia o fau. Ke whafo ka wala ma ngaku i le kua la se me mwhenga ko whakasir ka ko kungu. A whaifo i mwhenga ko whakasi se mere rei. O se mere o ngovi i ai le kua. O le kuranga o wawasa mana ia. E le koe kaurau a kuangi mere rei o whai ele, ele makai Samoa lea. O ke le aku mere rei e whai e wawasa. Ma mea siri. Pea ngō whakoi ka kō program karuai. Ke reo paura o makai Samoa o ngā ina makai. Ali. Pa o ngā kō ngua makai Samoa lea. E sau wai longa rangonga o se makai Samoa a o ia o le whaipule. Ka ngaka mauri, ka ngaka parangi po a umangi o piko. A ore e la vea ko ia mo no kai Samoa e faingi mea wa le kungu le makai ai e ora ka kungu Samoa e ro fangia ka ko aso fu wangi mea e ngau ia ngaso a fio mai so ka ko kargoa se sa foi le faivole o kai Samoa se rau sa le faiva ma ka kala foi avi ka ko ma ai le ai po ani me sidi o ba ia ma foi ni me sidi o ka ua e o ka fi ba le ka ko ka pele ka fi ki me le
ai ka fia me siringa nei e mangui ai ka ko kungu a mea la volunga pe o fa ka ko programa ka ruai wa uma nga wala ulia e ka ko kungu wa vasa mangaia malanga paki le sa wala ulia le pilafa le Pacific Leadership Forum Martaia o Faiva o le ko pasa moa nga wala ulia o mai paki umangi lea nga kwa sau whaaruaro lava wawasa ma au mai a koa langa paki e le i o mai fwere nga wawasa o mai a koa umar paki o le whaani mainga ngai a kako o le whaaruaro i kako wala ulia a whaira o whaaruaro ke le mai le kako wala ulia le asa kako me whai le o wala au kako le asa kako me rusi pa kako le o i aima le asa kako mea a kako o i le wala ulia o le whaaruaro i le whaaruaro o le kako aro rofa foi kau i le rofa o a ngāra ngā whio mai o le sua ngā mālo a ngā i le kako siksengi o a ngeira a leo kako mau mālo o a ia fukifuki aura e leo kako e whaia le kiukero le fukifuki aura leo a maua aura leo a maua aura i o kako lima kako ke le fukifuki angi aura ngā ora kako a nganga wha mao popo mai ura ma koe ka mo whai aku ia mawasa mangai mawasa ia rofa mai leo fionga ia isi ka mai mea la iki o keu keunga o leka oko mai e ngā ora ua fionga fo e ongo kō mai e sesi vaenga mo kō parpala mos wakai ka inga ora kako pensionga wa pensionga a saukanga ka mai o uma maua le foi le langa siksengi ai se fono kausanga ngofo ai ngof kai lora leo maua ra vango e maua la ka pensionga le ala foi la e ka fai aku ia vavasa kasin ngam ka up e ngo ia le vai inga ia ro mai vavasa awa a ese se furunga e sa ro maua siksengi ia maua ma pension le ia mse me ia kalia ko ngam ngai ma lo va tai le tau e se fa poponga tau tele tau mavai ma le fioga le loli ne o ma ga ele fu fa ko nga so a wa ma mier kumur ka ko forsamo le fa ia a le na ua fa tala ula tu le fioga le loli le sa tau fa fonga mai o tau toi fa fo i tua i le porkiki sa ia Samoa sei ma waini nai ula mani nai la e le mo o tau le wingon fa matalanga ia le ua tatou le ua fofonga ma ua folasia foʻi ia i luma mea ia le tanoa po le fionga tuusau le fionga i le alolii ia o le faatalaʻula foʻi lea le tatou Tautai A'e ma tatou ofisa faasalalau ma lava o te ilo foʻi o le taumafai lea le suga le ataua savea o le taumafaiga foʻi lea tatou media ma lava o loo tatou tufaatasi ia me se foi o tupai mo fanua ma le la por kalame o le lupe faalele i si ufongo de tau fou ia suga fa mana tu le lei mo tu uma la foi so ni mai na tatu wa media pa anga fatasi au Australia la lofo i Wellington ia e longo puia li i Samoa me se foi o le tau la mo le tatu por kalame o le Tautai A'e ma o ma sunga le atu le wa fio mai le tasi o tai o le tatu tunu la nana la ina fatula utala le amatanga e yai nisi ai o foi ni avc nga se sila ukara le la faya e yai nisi o tama masui o le fako amalo lo mai kia fa wele ile vaku po o tausanga fo o te atu pe fako aka kasing pa inga kai lua o le ngengi usila e mau kilo vai ai mer community ai si vanga fo ngi me manga nga o inga fako au mai le community o le pumongi maru ko kingo alo fionga le lo li if bule ia ua levanga a faae longa vaa ma lona fai vaitulaga o porokiki Samoa ae o lea lava e oo mai lea so o lea lava e taʻimua i mea le community le vai laʻua matou augani faatasi mo mia le tou afio mai matala mai o au pe ana fai atu pe ke lē paloka i se New Zealand First pe ke paloka le leipa po le national po fea lava ae e kaua lou afio mai aiai saufesili e ke fia malamalama whaamangingo i lea fiafi. Ia, tātou atunuu pele o Samoa me sea tātou o kilani. I saute ma west, north, east, myself. Ia afio mai o tau tasi. I le fefio la stona. Tau te felo. Ia, sa no mai? Le si mea banga ia.
E se are ke ro malai o le. O le foi la fionga va vasa malanga paki. O ka se mau malai o musila e. O le o fa mo mai le malai o Samoa. Le boka le o Samoa. O I le ka kalai a ve le e ka lai mai e Peters anga sui fa ku. Yeah. O I le la ka kalai a ve le. Yeah. O la ka la lau mai o mange foi la moka ko. Si ka ko fa lo longo pe inka ko ka Samoa. Yeah. Wa le la ka final I la ka mai I le ko fa kala mai a ve ma ka ko fa lo ko. Oi. Le la bo ka 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 I le Alicia Winston Peters. Dali o wa sama na ia. A me pe sirin ka o. Le ka la mo de bo ko Samoa I ma ko fo wa sama ga ia. Hafta e mole fo fa malo mal fa tele. I tatou wa ta fatolu o le official consula moli fa malo le ofionga de consula o Samoa ta mal malo le ofionga fe mata le malu paru salu fa pol lua mo to office ngata foi lea o le tatou fono fo futua ia o le ngani fo le na walanga o le foi ta imo el tatou fono fo futua ia ona o le tatou fa le Samoa ma le tatou mo te Samoa ia ngata foi le mafutanga so fa tasi fa fe nga pe na fa yatu tatou o ia e tangi sia mai le tatou lango e ka kau ka ko fa fo ile alofa a wale ka ko ngangi mua se e fio mai ko inga se ilango lango sikseng ia le foi la wa ngangi mai ko inga ia ole alofa la e mana tua pule ele mana tua fa la yo mo di fa malo mal fa te tele ia te we si vai ngai te woro ngai lo sa no ngata to ma vai be molia se kamli atu o le wa ba fa ko ngor ka penganga ko miki wa mai anga fongo mar fongo fo kua ka ko fongo e ka oi Samoa ako inga ia le longo I kua le fongo lea fongo ma malua le tunu wa umanga I hoe mai le fongo a mai le rako lango a mai le rako kaumufai o le au mai uma I la so lo fulu lea le foi wa uma langa fongo ma fai fe au le fongo fai fe au le foi wa mai le rako foi lango I le kulanga ko le mai le aso lo fulu lea le foi nga fongo tai o fai wangei le kai o longo inga ba bakanga ke le fa kunanga ngor ka ko fonkanga ai mai se la so le asko gai e or karia kula malo fa tai ia tatou le na ai tau tele fa ma vai mo mori fa malo fa te tele fo I fai va me se fo lo tau langa ma lo tau fangu tatou tu ia mau pe lo soifua mau al malosi fa fo leva mai le tua ia wa fa va mtiu te lo tele anga luenga ia awala o fionga ile lo li fa manu fo ile tu te li ne va ngor ta tol malologa foi mai ia ona fa awala yo le tatou wa proclame le vanga o le fiafi ia manisi o tatou fa ta no ngolo munul mai So fu manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leo tasi nau mea tau whao. O ua lawyer Samoa I nail mato officer o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. Ai se a wai ta ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisoasoani, wala au mai tatou ofisa nei Crispini Australia el o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. Oi, go! Come with me. This is where our adventure begins.
I say yo upese pese atu mafama tala. Lo utamo fiele mafaya upuna fama tala. Uanu merata sifo ioe ile Pacifica. La Samoa La Samoa You call it paradise, we call it home. This is Samoa. Ia, o le siva fia na sunga ya Mr Falai. O le mo mai antu le tatou fa tano ka le fioga le loli ia fe pulea ai. Semi pulea il le vanga le fia. E se le mandaia, manatu ma le tofa fa to ina. Ia, o le o se e lungo le tatou ofisa fa sera lunei. Ia, ale sunga ia Mr King Falai. King Fly. Ya, leva ta uma or puenga le nga MTV le nga uma ngei. O le MTV la le ka maropi e fa skedi fa pe ko skedi fa la le ingi sekidi. Pese langi. Ya, afio mai am me alo fio fa fo no ngor por kalambe or por city or tatou Jevik island style. Ya, i me pone au Italia. Welcome back. Yeah, mai Samoa. Yeah, se wa fe fo mo te faatalofa i tatou atunu ia unga o fa se e mai ia o lu fa ia singa o fa ngongo ke ia o lu ia faatalofa tu ile pa ia mal mamalu so tatou atunu mai mo fa fonga mai ni vai ngale fia tu se mal tatou por kalama tautai A'e faatalofa tu Mr Falai te o tu malava le fa ngalawina fo faatalofa ia ona tofia le tua tala fa auto so se tu le lalolang tapo ia faiva ma fe au manga luenga o tama fa na o lo nga lue so se tu le lalolang fa pitora o faatalofa i le to fa ia asiaka ma le atau ile ne ia fia esa u la ngonga ngo va ai o li Peo singa maka ko fia ko ka maluia e peo inga yo la ngonga fa ai pe la ngonga e se au la ngonga pe eu la ngonga fa ta mai ta ya malo asiata malo tapua e fo ile suare sungare ya taua ya malo ese malo King Falai alo la vale King Falai ya mana ia ole fifianga le loto le e to sa fa mai au ta misi au ta fole ato le finga ka o le sa mo le wa ela o lo so o ngei ma le so ngi kuai uma ya mau me mana ia te ole fesilia i tangata i lau sunga e ni pona i vi o vai ole la ia le fesili la vai walanga a o nei na siva so le kongi no pe ole yoyo pe o ti pone me
Se sa wo inga kai meke. Makua kumua ule whaanoa noa te. O la ngona mavaenga le o lua au mai. E tumua ule whaanoa noa. Le o pai mai le ia tau ai le uwai. Ala sa kau kango i kire ni. Ele se mea. E boneless. Ke loi loa. Ko wha pēha o lua nganga ka lele. Ai kei loa lele. Ia me ke le fia ka ko ofisa. E lau ke maha o ka ua kula fia. Ale ase. O kanga ka le silinga o le fia. Le lafi. O ka ko puli. O le sifi le o makua wha le anga le ingi. Le ka wha sos. O maho wha sos o ngā umaya le kaorua. E pepoa inga mai a orua. Ole ai tele o tali mai foi le whainga o lau siva ma mea uma. Wala ngā mato ole si taimi o vai a kui au si kaili anga pingi mai rumor whare o malo. Fatu le tonginga o ao. E kere ala kuri whale wa e ngā oi foi le wa tinga inga tina ola inga taufufo. E tupu na mea. Le kai ku. Mangpua ka lingi po le arki ngā inga le me. Ai a wha la ka kālingi. Yo le me la ka le fia e fai. Paua me i makua ka enjoy e fai. Wa pole ale lua fai o ukala. O kere pa pole ai. O te le wha vai e fai. Le ai o te o fai atu a meo le ale atu. Yoi. Ale lo mongi ia. Fai sa ukala. Ko onua len ko whakasi o. Oi piko singa le anga ko onua len ko whakasi o. Ele mau kere lua mo se kala. Le ai. O mau le fai ma. Oi kalo. Ia. O mau le fai ma. Ai se ora mo fo, ai se me okupu. Solo muri ma ai la ele lo sko ingo sila. O su mengi la sila le fai ngalu. Solo muri ma ya ka vale so. Le ua pako. Le ya ka vale. Le pusa. Au. Solo muri ma ya so. Ele o lo la ile fai ma i ke mingi fa alongo le. So ai mau le lenkusa pe, so ai lenkusa mau. So ai lenkusa mau. Oi. La fai mai. La fai ka konga. Ai alen ku sola o le anga len. Ele o le anga. Ola la fa karikan. Ya e ku dua ya ne. Mai man. Sorry vai po. Ka kalo pe mo de. Po mo inga kala so le ranga yo. Karo faz. A feira se me ola pe no len kus. Ele le anga len kus. Ada me ngalo so ngari ya. Kwa ma mi o mi alle. E ku se ele so alle ku sa ma so ai ma so ai ma len ku. O de sa wa ma de ri. E a sa u tau va ai nei tanga tau sila. O ka langa aka ma nga fai karamali. Ele le aro o me pe o se di poki. O le sa u ka vai sila mo ngoi. Ke loi loa. E a nga fo le ngofo le mo ko ngo ke lo ai. So le ko inga pe e ngofo mai pe e kau kala. O le a mio lilo ia so. E fa longo i pokar ko inga maka uki ia so. O le ako pokar so. O le ako pokar sa fa imasila le o sika mai ako. Haya. A ona winga ia pe e a mio lilo. O te tau vai atu le tumu le hotel. O lela na mo mai le tala fa pe mai tele o tou ia to run nga fa male fa felo ai malo ma moli potu. O ai la o se kala nga. E o ma mole li poki nga mai fa pe mai o rua mamau io. Fa pe o ke fenga lo nga kere nga moli ka kai poku ma. E ke lua le menga ku. Manku ia ma ko fai turn o mai la lo turn. Ai fa mai mau dei malo ro o nga sa mai fa me ke le moli. I posa ua whao mai mauri mea. Mea la lenga o mga au kea le whao runga stage. Anga ua whao mai e mau i poku. Ia ele o mausa ua vangoa. A o sila ngi la ngo wha sila re kema. Ua maka i le sila le me ku ua i le vai o mau. E fe le mele nto fia ni e whaisa moa. Wa vea fo i aso fia o sisinga fu au whai ma mea tau te fia tau te o ai. Ia au vai atunga i le taimi o le taimi fo i lea i le lolofi a kua kelo mamalo le atunu. Le tau whaonga o i Samoa matulanga. E asau mai tau. E asau langonga i fusi e wala kui Samoa e se umakanga. E te tau langona o tangata umana fusi a o tangata fia ya o e pe i mangisi nga langonga inga e fusi pi fia pa i lima e ki
Mga ia fisidi. Sorry, e kere ko ngā fusi. O isi fusi pe kak whaalonga koe mawhangawhanga. O isi fusi kak whaalonga koe pe fusi o omi. Longo winga a fusi o omi pe ise mere mga oi. Adi dai akau. Pe a omi ka kai ngā ua ka ko papakiwa. O le la wa fo i mai nei. Le ante wa wala ngana le wa ave sa o ale ante wa mata por mele le fa tomna. O le la wa fo i mai nei. O le nka ki ngai fa sisi la mfa la wi rot papki. Ho la nga. Ale wo wa ko ese ka kai usi ko wer papki. Se ako ka kai. Se mai sa fa makalanga. O le mea sa wa ka ko wo le fe sa o ile nga fa o le king. So o le kai mea la ke rua va ai aku wa fio mai ko kong. Wa kau fo langa rua i fo Yesu mai le wa fio mai king. Ai o le kele la o king kusai o rua ka ni malo a sa le king yo wa fai ku me ai king. A mero vai o que a orua. A lo vai a ku wa fio mai le king. Pe wo lo fio la ma wo lo me ai mo fio. Kusar mero koi nga fa rongor pule o saure king. Mo king of mor me ai. La wai ku ka kom fkanga. A vetai io. O le fisili o te fia mana o e vatu. O le asa mai tau wai le folo war so i Samoa. A o sisi nga fu ala vai. O le asa mai tau le vai nga na sisi nga fu ai Samoa. Asiata mai le male atau e le o se tala vane ai le o to sila mamai mo ai lunga o penga ta failang e sen mata utia le mata utia o singa fu ale ai ono se fu fata usang masalo la a o la ta usanga fu ia ke lo wasili atu o te va ai ile lo lofi tangata le si me mata ina ila o va ai naso so le lunga la ka ngalu de me e kingi e ku unga va se ke fai aku wo ka le lo ambe o ma fo i kaningalu so le o ka ngaka lo so se va inga le tau pati atu o le sila va inga silio na tau ke le pisingi sila i ki wa manguia onga o le kele o ka ngaka fai aku i fafo ai mai se turis o se tasi foi le va inga silio na tau le atina ina o le tamau ai no Samoa e mo yo le nalu le tupe mo price ma me tape nanga fua ia ala woto e peka ku le tupe ia i business light to fa ola business light mano e ile pen tape na fa fifia ai na mo tala ele i mafai ona mo se va no lungo stage ele nga penga kuri e fa fori ai sei fai se tala ola ma fanga le fa wala ngole na fa pena sa le lisi o le entertainment o le po ala le mo kupu le va tu tonu fa ile nga yele menga kupu o le menga kupu ma fu ainga le fa fia fa ili dia nga ngalo le ako nga va ko le pu ele ola male ako nga va ko ki kala ngalo ki kala ai pe fa longo tu fa pe la te tele la o pulo ele mafai langa ele mafai kusa wo o le aso e fa fia ai le ka wa ku le va ale nga va ko ele ako pu mane ako me fai a talo fai te lo la tala a tono se mea na tupu na fufu ina e te tauna tupu sa o le o te lo i la wai male unga anga fa fia o i la wai male unga o fai pulo uso i ela wai no ma ko ai ole asa tau sira wala ngo ka fara ye le mea lo fara na fa masino ole va ai ole asa ka sila o ai kongo o wadi ia e ke sila fia o le original Mexican wala nga ka vai pe e ole sia sa mai i se sia ku pe afa au ai le original le piwa kwa Mexico o lupe maxila ia sa ole le ai amau a fakasi Kiro la vai amau pese Mexico cartel ni ai Use Mexico ia sila ai cartel ia mau e mata utia se fai sau langa o lele fo wa sau le tau fa aleanga ale isi fo i ia sorry o ko
E kumu mai au ko fale an kuno dai ke le now everyone le au fia media yo ke vai koi a o fai mai tala le dina se taimi tatou wo le ma valele na ngol valele le ka ko valele le design a fia manga ai na le ia le wa vatulunga e a sa ko si le ko vai maka uki le valele ko valele le nga sa mo la ngol fu a sa mo le valele le valele te ya ai a manga o ya ave malako o le na sautala fa pe mai o mea ai fa mai oka ngi kupe o le tina corporate tina la vai ai nga fast safa ai fa mai ni tama i mea ai la vai le tofu fo i ma se fa wala o e nga makua e sia mu pingi mai polia i entertainment tonu fo i le tina ala sa we va ai ma sa vali tonu le hall tele i mea ai asia tama le ya tawo e manga i o le fa fisi ne ya fiafi o lunga i o laulau kofu laulau ma le saistu o kalo lu au male limu piko lumo le saistu ia nga ka ungu au uma fai loku walu do mako wa ngai ere mako nga fapia ngal pa wale oi ai mun muriang ku fa ku le fai poko o va ai lai lunga i le aka nga ku ur ka nga kai lunga sori lawo e sei si me ai o lawo manga ai lai punga ai pu enga le aka nga fa mai wa ka nga ka lai le lava me ai o mea ai ngai ko kongore ipu e sere matangofi ele ai era o mea ai ma o ma vera o mea i fali o nga fiwe ai pua fiwe ai saistu to fure lau male pua ia ai anga ka ko karangore saistu pi botau lai titi a pua ai ele saistu eyo ai masalo lau le fia finai over male lima se furu lau kai de ongo se furu lau ma ko yang fa fia piko iluma ele o ilor mela kupu mai kua o la ko lai kua ele o ilor mela vesi ko ma ko piko lu ale no winga ese le pua tu lo ma ona teu ai ese ai mari foi pouco la po ale fo ko fo ese mari foi pouco le ko ala comunidade ya ke wala ai ilo utanga takuka e makua we faltu pele na lu tongela ula ele o koe ka ngofie me ke ningai sai stu ele o to ta ngofie alua koe male limu iluma e umare kau e umare sai stu la ka kupe e umare sai stu la kupe o le me inu la me ingo fuli fa so a ko le pia fuli me sumalie fuli alua koe ko mai fai pouco muni muti ya o talala ye au mai ne ele to tele fa o fo ia po king falai wai loi lungor prokalame ia o le foi sa tele foi nisio tele foi len sa no foi le si o tele fa lunga pe foi na mo le no ter no toi le pulsi lo le vale ia o makua fo mai o va ku marisi ku e o kupe o le taute nei le tunu kau ke masangi ko inga me ai ko inga kele le se ya o ke muso e fa kusaka malanga ire ko pretina nga mako pia se ko pretina se pia se ol pe ole o ngara wori o anaema ko ka ngara fo ya o ko pretina nga mako na yu telefa ya alanga nga fa o fale le mafa nga va kuangi me ai ile two drop fa kele le ile event ke no la ukala wai lua feli ma se lau le lau peia o Samoa so 250 per head ia ele utile fa yatu ke lo le ku fa mo mai mato me ai ka mai portion fa pe nei e ke le la mo ko steak o le mo te ai fa pe mato o se tama vo le amata mata le o le main mo ya lo kama ai lua se lau lima se furu le meolongo fua le tangata to tas e lua feli se lau fua se inga se le ni na fai te lo lai fa fonga mai nisi na mato ia 2 years ago na fai le vanga le i le falitele ale i sa fokilani nei nai manukau o le mo ke kaua ma ko mo ka fa seki ya kur kama ikama le or kama steak ka boka ko masang ye male mashed potato ia manga i keu nga fu o salad fu ngai ma me au ka ia mas kama isa mangi ya fu ngali pe fa pe ngi le la pu oro ka di male o le la ka seki ala ka ia ai mala tatau le yo le saur kama mafai ko umar kama le fiu
ka fiu mapu mo ka ai ve siri aku ngai I au se ele yo o le main le bola ana na fai ma sa fa mala utala wa ngata ai papa na to ai ono la fa ma lu mai si va nga o ke nai singa ono le falele ele ma fai nga o ko ngi ke tai kua ko sai sau ato ale venue ia au kanga kai pisi le ku kanga menga meo ingi kia ma so ka do fai lela le winga o te fatu ai kua I kuloa to ai momo o to amata fe to fa u to lo to te ole au fai upu foi ma au fai kiu nga ka fe u ma fa u va ku fa fonga le tunu ia I bole il tu langa ole to ole dinner fast le sai ia Mr Falai te au ia matua we fale kupe kanga kalenga ko kongi mo dinner le ia e fai le aku nungo le lau wa ia kama foi a maka ia wa ia mai vai ele ileva ngo foia alu waku le pua maonga ke unga uma ele ileva nga alu o kasiva alu waku le fai poku ole me sumalie ia male pia ele koma le alu fa solo ako pe yo le taxi venga le alamu ku I alamu foi ke le lopo fenga ye ka ko pule nga fia fi wo se ase ke le ova ai ya ai o se va ainga nga ile e ma kwasi ku we o le la wa le vanga o ka milo fa ke le va ai ke le ala fa mai nga ai ke le va ai o le va wa fo mang ko va ai lo anai ya o e fia ke le anai pe va ya o e sa wa makikalango wa lu le po ke le va ai tu la na ma connecti le po le fa pe mo le fa to uma na ruota no boy foi me ngana o foi ko lesi kanga kale anga le la fu e kasiar me sa o anai sa maua sa piki vai kun mako aka ko lu denga mai lunga la ke o fusi wanga o ka nga yel fusi o kinga ka nga yel fusi o sila mamau ele ka nga se fusi kasirangan me sa o anai ka ko pule o me mai nga yel fu sorry o ke le lo po fea ua o ye anga alo ka vai ko ka ma fainga ruenga le fefeo ele tala mau na o le yo mna tu le ina ta o mai a fa pe se tala mau fa pe mai fa pe aina uma le mele na alu e siva mai lunga I le po ele o le tina yo I fa fifianga ai fa mai la yo ka ilu se ngi ka mo na tu se o vili mai fo ia ke a fa mai nga vili mai mau ya fa ku le nga pe o ke fon mai mali o king ta kwea mai fa mai na uma mai le mele nga fai lunga ai fa mai le fai nga rong ko ruai e mai na ruai le anga ka mo ki fai ka kala le mo ya na kala wele le foi na va ku le nga sa o kala nga vina foi nga vina mai sa mai al fai ka kala ngi ka mo ki so le fa mai le fai ai vai ku I ku ha e fa e mai bo ka si ya le morfine la po na mai ku okay vai la con un poco con mi miro mai me ya o le ka ko yo pule e mo ina na ha e mo bo le o kala la wori e mai ha ko ke ile kai kai ya mo inga mea awa nga mo I wale van ka fi finge au nge ko ya lui me fa pe me le ele issue pe mi kai e fuli ya pe mi ka ko le ko nga me fa ya ele pe la pe mi ka nga ro ya nai fi mo nga o ke mo fa mata falai anga mamuru aku god farai sa mo ole se va ai nga yo ngo ai e ke lua ke la siaka ke lo peng fa pe alu le ya ka wa leiloa ai se kau fau se fanga fau kau fau anga mga kuo siaka or kaling ile ko ing ini skama I ganga ka ko far la ko ya lu ka maro ko fa ya elang kaling de ken yo ka mai ka I ma la sa wa ya sila o mo sai mai o de ka kala mo ya ko far o sila la si me ke mga o ke kali ya ko far la yo no fe tu la ngai le mo o sila e masangi fa ela go pa ko de mo e masangi ka o file no ya sila la go pa ko wa ke no fer mo mo fi mau na se o mo sai se ka o fi mai ya ka fala se fa uma fi wa kare fiku wala vale
Ia ole no se me pele ia ia. Ale tau lunga le fa mo moenga. Ole sisinga fu ai le vai aso fo. Ole fa mo ole sia matou committee Victorville. Ia ore mafuanga fo le na le utou sili mai ai. Mo malanga mai ia le fionga ia fa ofonu eli panapa. Ia bo ole polisi le tatou Jevik. Ia Island Taste ia po King Mr King Falai wasi la fia ia le tote. Ia em fai malanga tu le matou fa moe ole ia me se fo yo nisi ole suyo le tatou TV. E malanga tu fa moe ole tatou committee le tula i mo Samoa le utu ina tulunga. Ele fa yo matanga vai so fo. Matanga vai so fo. Ia I Victorville ole o tonga le porkalame ia te lo foi se to ai tonu I America na mawolo se ava no fisota ia ono le tulanga le porkalame le fia FIFA marulu to ai le se tonu ia na mawolo le ava no fa tala no ai le committee ai mole o tonga ore no foanga le fa ia le tatu porkalame na le stadium ia po le an event center ina Victorville na usila fia uma foi o to ole aso nei ole sa tama fo ile America e te tala lo ia ile tatou sisinga fua ia isauni nga lotu tu fatasi ia ona fa sauni lo la ia mo fuanga aso nga fua tatou parade ia po tatou solo masavali ia to tonu lava fo ile tatou stadium ia maamata isina sauni nga lotu sisi ia tanga vai o malo e tolu o America le malo tele America Samoa me se fo tatou malo tuto Tasi Samoa ya ole sunga fo fa fia ngai ya pasta fata waita fata ole afia ngai male te ino le sauninga I le asonga fua ya ona fatino le ole ava ole filo inga ya mo I la tau lava malo fa alolungia ona amata I lo le ole tatou fa moe I tatou ta longa kirikiti to ono au malo losi la vali ai to tolu au te mai tai le ole a mata tatou tournament ole tau lunga ole songa fua le ole a fa ye tatou piinga wrestling featuring kamo Rakishi ole la wo confirm e tau lunga le panga Rakishi mafai ya wo mai na wo mai ona confirm ya ole la ngai fa pela Rakishi e ku mama inga kaka iya Lela saungi e make piki marikis. O I tonua. Ole a uma lole le yoni ponaivi. Ai foi na ai kau faola me fai mai Mr Falai. Ole tau ole highlight le ole fiafi. E ta pena ola uma no main event. Rakishi Mr Falai. E uma batu se ata ole la ia ai ole fiafi na ole songa fua. Asolua a mata fo ile taiau tatou tamusanga kirkiti e tolu au mai fafo kirkiti ole au mai Hawaii ole au mai Australia male au le strong tower mai New Zealand ia male tolu au mai tonu lava America le he ono ai au ole asa ilir sempini le kirkiti ia il famu mo Victorville ole aso luala e mai a fo ila ia talonga ia ona vai fo ile fa fianga o mania ia au kirkiti so au kirkiti umala vai ono ya la fa la tu manaia ia po tau sala fo ia e tau bolunga ile so lulu fa moe ia te tala fo talong kirkiti ai tau bolunga entertainment so la fiafi ele sausiva te peila vo style roll polyfest o lena ia fo tau sangante nei ale e tau ia e fa fianga o nga makulupu te tas so ife filoi fo le fiafi ia a so tofi to e usua I fo il tatou stadium lava lea ta longa kirkiti ia ai tau walunga fo I fa fianga fo ile na fo ia fa ia uma lava tonu le stadium aso for raile so nga siampini ia a tatou au kirkiti ia matau walunga fo I inisio fa fianga so I fe filoi ia ma fa fianga ile na fo I aso to nailoa ia na o longa tongi lava ia matoi fa mai a proclamer sisinga fo ia ona tawalunga le tatou konseti le nai fai ai o le major vibes ia ma le posiva fai e tawalunga ai le fa posiva ele mai la fufuanga ia a o le tamalo le foi la fa tau e ma le tatou merchandise ia le la tu inatu tatou Tautai A'e
toa Samoa mana tua uma o le pisi le ai oso marka longa ka ko toa Samoa ia tatou toa Samoa le ngata foi le lai fo tatou o fore Mr Falai toa Samoa ia e mau fo o ese vela material ale material sports sportwear sportwear la tatou material le mana ia fo i mo le fa mo ia Samoa ia ko fe lo ia ka malo ole a ko va ai la le siva main event ia la to va ai la le siva foi le ka malo siva fenga ia i fa le ni po nai via ke lo i siva ne o ka mo fai siva fa falai o lo vai mo foi le fa e falai ai kongi kongu nga o vevela fa penga mal mi mingi venga ka fala o la peki se la fala yo la olha lá, é pequeno. Malo ia Mr Falai por aqui sim. Lembra se por o foi inga por aqui ao ia, oi. Ia. Olha as coisas aí. Era lá fai ka cosiva. La cova aí lá mo foi ele se ponga aí ver com e com nga Falai é mi mingi na. As coisas aí muni. Ia. So o to malava. Le fa fo mai ia America, California, ia po pe mafai foi na malanga atu. Afio atu tatou mafuta fatasi. O le nganga ia mar fa mo tatou mo war fia. Malira. Ia tatou mo war fia. Ile fa mo le ole ata pena tuai. Ia o a fo ine me o tutupu. Ia wa ko sila vai la ia. Ko vai la ia. Ka kare la fi ko po kala mari o le. Vai la main event. La i por melo que ia. La me was of si la was of wa. Ele foi ele fez ale wo vo su kasi me asa or. Kasi me asa o ule fusi ele se mele anga ia ngi ka. Ia vai. Mo si la fi o le ya o fusi. O la lu ia o kisi. Ok. La fusi ma pefa. Fusi pa pomi. Na kole yang alo ko wani ia ya. Ole fautuanga male tu walalo e batu mo tatou o i Victorville la San Bernardino malato uma. O ani vaenga e ese ai manatu malangona. Ole ma vaenga le na ma vai ai tene pi lua to olua. E pi o la patua. E pi o latino ai fe wai. Fa mai pe kusa pe ka ke fe wai. Ia fa ku mawinga lo ka ku fe alfang. Ole au ngani le na male tulanga foi na ole tu alalo male tar sanga. Mo tatou u malava. O e fia le nei por kalame male tautua male matu au nanga. A fio i fo tatou fia fatasi. O e uma foi o ila tou foi le tau la mua sisinga fu ale nei. O ila tou foi na ulua i fa vaina le mafutanga le ainga fasti to tonu o Victorville. Le fionga ya lau matia, mat fritua, mai se foi. O le mana ia la, wale o toi whaapela, o le mafutanga tula i mo Samoa, mo so sesi lama. La ua iai, ale winga o whamitalanga. O la fo i lava iai suli o tui mavavi. La fo iai i la tau na tau la mua na te lelo la tau sao. E o mai fo i le teimile nei. O lo o tongi pea le maa. O lo o tutu pea mat wha mu lefi. Ia awale tau tua ino le vanga wha upawhai Samoa. Ia, te talo le nā mo tātou uma. Ia, e tele fo yo ainga fasti i Amerika. E fe soani ai lava le fionga ia lau matia. So o se la tau fo, ilala fo ina na leina o ifo uma le tele o ila tau e langolango fa mo sa mamalanga tua iso nga se leni. Langa fo ifa pena wingo o tangata e tautua o tangata rofa. E le fa atua o ina lo wanga le lei. Ia, o tūlanga la le na. Ia, o le tātou prokalame lava ia le Tautai A'e e whaawau lava. E whaawau tātou prokalame ia o te join my lava i Amerika. Ia va lua fo i male sunga ia kautfada. O le awhai a kautfada. Kamana vai aso ngei. Ia, le na, o le whamui. Kautfada. Ai vai nei, asisira, koe bifo le akale lunga. Koe bifo le akale lunga. Koe bifo kasi e lunga. Mani malau ka. A tau sila le sa whai a kautfada. E ngofo aika, o whai a inga. Mai vai. Kusai vai e wha aku fo i lele. Tawarunga na matopo kalame. Kia le mele ani kautfada. Tawarunga na matopo kalame le fiafi. Malo. O le aso lulu. Kami mikal marun, ai umai fo. Liu le kangi. Ya, okay. Ona sai mai whakare mo le wha uma no pokalame, ona sai mai. Wau kei roa uma.
E tau te toa tolu uma ma le pule le tau au lanu moana. Le sei fai atu rau tala le nei. O le lanu lea. Po o ani au na le lei. E tau te lanu loi le lanu leo le moana. Mo tau wha ale tonu. Lea tau te sila fia. Mai whai la le puhu lea. Ia lele na matua tata ile au Wellington ne pe or kirikiki. Ai sea o le lanu puru. O le mea whai le la tupu i le tau puru lea soluru. Ia o le mea whai na. Iyo. Ka whara me skapo po ma ka au le la ka maru ka. Me ka po po ka plu a. Ua tau warunga ma tau prokalame. Ua tafiau o a se i tofore kuka whalai. Riva ngā le fiafi. Ia tatou wheloai. Ia i runga o tatou proklame lea soa taiao. Ia ma te fiafi. Ia whaofo o le sponsor o tatou proklame le Jevik Island Taste. Ia ma se whalsunga lea taua masiata. Mātou whaatou whātou a koe kasi a whamone more kau keri whako wha. Koe vifo kasi a whamoe moe taio liseu. Please. Awane ngalo tatou lango lango whamoe moe o le fionga ia taio liseu. I le aso toa nei. Ile Club Royal whaamone mō le lava tātou lango mātou te tū whaatasi foi lau whaasara lau tātou mafutanga fast au kilani so sesi lava lango sua le whaamoe moe o le uso tulou le fionga tai o liseu ile aso tōna nei ile Club Royal ia mātou whātou ai vai mare maa soifu ma ia manu ia mātou whātou tātou whira ila sotaia na whātou mōtou soifua Soifua manuia malalangi ma. O loo ingoa o matai leo tasi mea tau whao. O ua lo ia Samoa I nei mato ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata o āwhaina mai ta avale, whale whenga luenga ma superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. Ai se a wai tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tatou ofisa nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. Oi, kau! Come with me. This is where our adventure begins.
we call it home. This is Samoa. Afio mai a, I lau ainga. Le no whanga e matua whaata uaina i so o stangata. A oe whaata pena I mo no tuwa e seato, si aki mua mua o pepa balanga I le malai vale le tele. O na e a ngai ne I lau tūtau o vandi, o lo o iai le tatou VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loa I le security. O na e ulo whalero lea I se vai ngai matua I maa hofa tele lava no na mātou o fi. Le whale olo airport VIP. O lo no winga, o oe o se tangata matua tahua tele ia te matou. E te se e I le malu o te tonu o matou potu whaatalitali, ma mai moa I ata ti whanga whaafiafianga ma so o se polokalame I a matou wala ata ese ese. O au mea inu uma matau mafa Samoa ese ese mo re taimi mua e te tau nuu mai ai, e le eisona te tomi a o whaatalitali ai lau whai malanga ese atu. O nei whaamarianga uma e te maua I le na o le se lau sa lima tala mo tangata mātutua, ai lua so lima tala mo whanau I lalo se furu lua tausanga. E paulawa le mea e te whaia o le te tongi online, o na whaali leo lauri City I le taimi e te taunu wai. E te whaonga ina so o lava se vahenga o le VIP I le pito I lunga po le pito I lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalolonga pupua o ta pena I lau whai ngamlanga. E sili lava lau ainga monu, le whanaiolo airport VIP ko. We will not hide. Famalosi keep the flame alive. Samoa strong, we will survive. Yes, it's safe. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. Mo le whaongaina o le talo for voucher. Dial www.pacific40.com ilo pinga te whailangi. O na whiriwhiri leo le au nanga I te whia whaongaina e pei o whatonga, prepaid, bili o le vai, bili o le moli, e mwhaiwhana u tuai le ta avale le ngata whailea. Tūlanga tau I tau mafa, ia po o se keke o le whaipoiponga maso whanau, e mwhaifoi o na okai, tau o le whausiaino o whale, mauto malawa I Samoa. A mai o na whiriwhiri le au nanga I te manao ia, o na o omi leo. O na whiriwhiri leo le whaleoloa ma le nuu o lo iai le nei whaleoloa. Mautinoa ua sa o le lei le whaleoloa ma le nuu. Whiriwhiri leo whai o le talo for voucher I te whia whatawina. Mai le tolu se furu fitu se furu se lau tala e o atu lava I le lima se lau lima se furu tala. O na whiriwhiri leo o le upu check out e wha mautu wai lau whataru. Ma le tua, whatu mo o wha maunga I peo lo swafa antoa I meli po o se numero le telefoni e maisi o le tuatusi. Molo ainga I Samoa, ma le tua, whatu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tongi na ila whatau. O lo avanoa le online banking mo New Zealand, ma le visa card, ma le debit card mo so o se vaenga o le lalangi. A mai aloa, o na submit leo o lau whatau. O le teimi la vai mai ai lau whatau, o le awhiti se wha ai loi ainga I Samoa, e alai se whi autustusia I le telefoni po o le imeli. E wha mautu wai le whatau. Manitua, Pacific 40, ma le talo for voucher.
waterproofing solutions. Colors inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colors to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo Falava and welcome.